any meet me mount afanishia me station hono say if you run so oba time am ko ha dan go from if you want to if you be say gate menim dia na nko obepe no dan mu nti na if you run so ohu na obeche no nti na osuro so be ba fi hono nti me Monday no duru yo no na me de akra no ko share station odi no ko school nti opon anu akofa no oputo ja no sa de na ba de ja ti yesa ko si se me ho to me ti me ho to me start adwuma no Jesus me start adwuma no free fe ya se etu ja achi na akra nso ko school oputo ja yesa na me makra no ye late atazo ti me do school mo 10 ya de na me ka chere se no akra no baby o no bas no mo se ma ho no ti empe school fufuro en fa makra no eno se yo ate sanete de yon ko pe school enti ye ko pe school me ko pe o se ho de o mpe no akope bi o se 500 cedis enti ye nche ena me se sanete de a me no ukada July kita won sabosume ne da etoso enum yedanyame asempempe so asabre wodi abedru so wodi akosan eden ababiemu yedana se papa Marcos awie magiba adwamani abedwafo wobi biada ayekrado Pastor Julius Naba wa ha na nakua koko e wa Evangelist Samuel Mensa wa ha na yire Akoma FM 87.9 Kumasi ononso e wo fi ha sei sanso ena Ishmael Haywood ne nana yawo Tony eboye chidom ene adontin nana yawo ede ebeko social media Facebook Akoma 87.9 FM like and page no bomodi ana comment na share Facebook Akoma 87.9 FM like and page no na wa share ede amaye na YouTube nso Akoma 879 Akoma 879 subscribe na me notification bell no so breast on you get notified na wa share link na ma foforo na odema oya na waka so no so share from 87.9 na say emu tretre brodwuma haban no nyame ensha papa Nikki Pizza Fan Club UK make us say ya share e dia to so monko so na mon share my fans of Akoma Nsem edaho Marcos great family and also edaho ena Akoma Nsem Fan Club no and also edaho enunti monshane so pa enfa emaye edaho na obi e share no obi e share no obi e share na bibia etumi aye kama pa ede amaye nti monkoso ya dofo ya mo achichi ne benche yempitipi ene mpatra panyina no monkoso na monshare enfa emaye midi ede Marcos program no Akoma Nsem wa Akoma 87.9 FM yanko na afi yene yenua babia yensa kan wa ha enkodi enkomo na enso sade nansen na ye kanu no ankasa enra ye official presentation e wa ha say na enso so enkyerese ye wie koda ebeka ho asem kakra enkyerese ye wie kura de ne yenya sabre no na ewo se ye de emma wonom na afi ye hunu ne aka ye nyina ye besia pebie ne ye de asoso kopem se ye de presla ebewra operation room ne ye san edu no apie ne de stano 87.9 Kumasi yenso asudie ne da menu mienu enyina eso enu ntino ye nwie no kura sa na emom kakra bia wo benya bia no de beba no ne ya forward e de ama won won kran de beba no ne ya forward de ama won won kran na che se ye hu se ye koyenim kopem se ye de no bewra theater ne ye de ne bepie no ne ye hu se ye wie no ye ntumi enti yensa emfri ho kura enu ntimo hye ne so sa emfa emaye yanko na yene yenua baby enkodi enkomo obapa memo ha wie na mame na pomute sen na me adomboko me pacho enye gina mu na wa wudi ya ma yo so se mu prem aha nka wasa sabe nkotu mfo chenche hema kama wudi me pacho FM majwa free hin na bai pacho mfla agona jamase agona na mtie agona na wotie awie de boko Monday no na niema bi ha me na ma me dwane beto am na mo de me share nese memla na wo de bae na na yetie pacho me na me wa Accra ka bibia si ye bia from A to Z why Akoma na me wa Accra 87.9 Kumasi me di kan awo baako enti me wo baako no me wo baako no
ena maame mo je be ma ni tu kwan akwa abrochire oba wa me ware me na maame mo je akora no na me ko nkran ko ye adwuma enti adwuma ni mu ana me guso me ya na me de kakra sende me ba no ti Christmas bi ena me kra se me be di Christmas wo me maame mo ho enti bra me ba ye no na me be hia abrantie bi me be hia abrantie no na woni me nua be ma ba ko ne nam de ode to be me nua na nim ne se ofesa woni metina ti me nua na de be to me nim abrantie ni din ya friend na na ya poku nkrofro friend jagu pa cha okay enti ode to me nim se jagu ni se wo peme ena me ka se me de afa mani sunti no me ko nkana ne ma adwe ne se me ye adwuma be hwe me ba be ko akola no me brere ho ansa na me wo me maame mo na hwe me enti mi nsa ma bio meto so no so da bi one ni na ye adwuma enti on de obehwe me obeboa me na ahwe akora no ampa nso ka meti ase ene ne bet9 timne ne tana me sakra ne se me kwa akra akoye adwuma titam ohia me no no afre me na maba enti me ba one mi di me koye oni mi di nkoma me hu so one oba bi wo hoda enti na yi mu no sa afre me se me nsa amla enti me ba kwa bio no na me hu se mafa yefunu ela m friend phone so ka chense ni so no so ye de nyame ase sa wa fa yefunu dia na me so me ba ye ba akopenti pe da tama mo de be ba nese yen kan ho asem ti ampa so sende me rolo fe ena me de ba ye ti me de ba ye no ni 3 days ena ko ye na adwen se of sende me ma me rolo fe na nka wa ba ne aka ho asem ti wana ababa we bi bae se minim nana yawo na msi debi eno wase winim nana yawo na msi debi sa chance na ni din jagu no obo kire me ena msi obusa msi winim jagu na msi me pa acho ai eto aka se me ka se mpa acho ai no eno wase me din no na msi sister mpa acho ade eno wase me se bo din no ena msi de kan wa asema wo de bae enti kwansi ena me ka che Nsem ate na sister na koi to okwa na mfre be ma ne fo so na mbisa se ni sister tie bi aba me ho wo se wo yire no ono wo na tie enti wo de no me kan ya no ka te ko ena ofre sister no one ne ko ye na ga ne anwumre me ko authority me ba na ese yesi wa bebo me dua to na me ko sister na me sister wo de asema beto manim nti di enti na ma frɛ nipa no me kwa me frɛ no man ka na bufuo sɛ oba ebu afu me bisa ne sɛ wo den no enti sɛ wo ne na akɔkɔ na wa bebo etimi abebo me dua de na sister me ne nyam ana m ka asasam ne kyerɛ papa no sister no enti efiri wo no na akɔyɛ ntɔkwa bebe no ka sɛ me ne nyam de a ɛne ye bɛhwɛ pa eno kan asasem che nti efiri won akọ no na be ma no enti nanimu ma me menyimu na enya 9 months no one me meye bibi kurada edi ni bibi no one me mehia enam da nti ni nyina me kan na wo fa no ne blam so de nya abotere enti me wo na wo se bia se be ge na akọ fa na onya bia nka de begugu so mu a me pa cha yankwe enti me wo ha no so yes woni ge ne nyantokwa na sa ada no so doctor ahye me se memela hospital ene yes wo akobo ge no ama na e police asem enti me fa ha se yes mi kuna fa ha se wo yes wo kwatwa case ni ti ada no ne ge ni dia police fo wa akone abasa na scan no kula no me nya ata mo fa nkire ne se doctor se mi nkwatwa ti me hia no wo fa ba ko na mchento so wo de nya abotre no wo mo solve case ri nwie enti anwumle na doctor ne sa atwere aduro ma me na me se me kope no e de aduro na am akire no enti me kwa no ni sister ba ko na ge ne na no mo te ho na me fere na me se na na ya mpa cho mpese me hu enti wo so le be gina anche kakra no na ge ne se me ni gina o me de picture you know aduro ne krata na ma na ge ne ba se mawie be sene me yenko ana mse me pese me ni wudi nkwamo yenko na me ni wuni nkwamo wasian se me di wachi na ukoye mbibi ana me yedem se ei be ma me ni wa fa yefunu me yo bibi a enka me nyewo na afiam this scan ne aduro be kire wo no eno na me ye wo bibi afi meka wase na me nkoda na me so pemfu abufu ena me di na chi omo fa ha na me sa wo mo omo fa ha na me sa wo mo
Tena Akoma na wo soro. Enti wo mo fa ha na mesa wo mo. Enti yedru ba bi ni wo pia me. Ele sister ba ko say nana ya wenye sa. Na oba pemfo de. Wo piano no wo hwe ho no mo a. Wo piano no wo hwe ho no mo a. Ye betimi a chewa atum. Ana aga ne se wo ye bonsam emfa wo nsanka no. Ala se stone na me du omachi. Ti me du omachi ana me ka se bi omokọ be ma ni fie tra plus bi park. Na se wa ye krado se woni ga ne na ekọ ni fie. Abra sa da no wodi police station police fo abepew. Ana me so me se me mpene ma ne nko. Ti edru park ne so no osum me. Ana me ne mafu nyina ada fam na me so me sori ana ma ba bi so. Ana me dia aba na aba no na ha ma wo so ne me de jinjam na akwapem se abani mu ye de eteteye ehwa na wo su mi ntimi da afem se na mi su de tia me yam na mi nwu na ga ni gina o se we oya bonsam emfi no enti me nyam no soso no wa na me kwa afoma so kwaji aduro afa de we ojino ka che me ga na nim se wonim nyinse no wo hye woni me kwa afoma so enkwaji aduro bia ba ma bia ye pompo fe ene ehwa no mfimfiri na waye se ehwa no mi boni dua nti ehwa na abofo ebe pake mi boni dua ses woni me kwaji aduro twa sika ene wosenye wona twa aya antuansuo nyama na mi boni dua nti ehwa na abofo na abo anadwo be 1 ene omo patam na omo ma me se nsuo ma me bi ho ene ye deda ne he ti efiri wa ho no 30 cedi ena na ode ma me enti me ya ma adwen se enso me so me wa bucket penny ka me ho enso me enti me kwa akoye me ma me bi ye choba ho me ne bi kwa akoye adwuma nti ho kwa ne ye frɛ mo pemfo choba o mo ti me sere me anti mo no ne wafa o mo keka asa na ofele no ne wafa be flem se mi kunu se wa hu se me huhuru nkukuom na obi abeka tin se adwuma a woye no watimi fo oba te se me na me one menyam na me huhuru nkukuom de na enye na me so o yes garden 87.9 enti enye ena me ka che no wafa ne se sika na wafa ase ne de ma me no enso me na aso me ba no enti me so me ma me no enti se wo so wo fu obi na me se me ya eno kura so opemfo onye me fa ntra fa ako enti se me se me ye de ya eno no nya de bone na mka asa a che no fa no wafa no ko ka kire no afro akwa wunsim wutimi ba ma wo se wu bedidi manu aduane wo bedi kura na ga ne de ka abesi wo dropping besemi enko no asole de aduane no ho ekọ entokwa geli timbeji na mafichire edi matem ka kire ga ne se o se emire bi me wo me bani mu wo menya abosumi mienu ti de mu asa ga ne gina mafichire wo yire na ne ho fi no onyem no wa wo no fasika ne koma no ni nyina mu na mitietie mu a o se wasoma ne ba ba ma se be ma ne mani ska to aduane lo akoyi 10 cedi amano enti ne yire ho fi na wa woda dem no fa nkoma no enti na mitimi ma be ma ne nsi wokora me ha akola no ene mabusuafo kan ya enti me wunya abusumi nsia na wo meto akola ne din ma me nkwa asole enti da ko ba ho no beje ne bakuta na msina na ya enti metimi atena obusumi nsia o ma me nkwa asole odene wo hwe ni mu se ma me no to akola ode akola ne to no no ene mfa sika mla ne mfa nto akola ne din ne se de obi tu wa no wawu ti no mo fra mi ama Akoma wo mpese me de to me se twen nyenu ho ebe to akola ne din enti me fra mi nua mi di na chi na msenana me fra mi nua mi di na chi na msenana wo ya fronche enti agona kurami aso obi anim se wa ya ayefro enti fo ayefro atale emame fo ayefro atale mame na me fa nko asole wa ayefro atale na akwaja kwa mimi nua mi di na chi se be ma ne betra me she da kan asa se be be na niwu a obe peska na mame e de akọ ena ye se me kan asa enti na niwu na ha de pressure kwesi ne mame ne so ena o send iska enti ni nua be ma ba ko ne to drink fa bibia na ye de kwa aso le dem ko aga ne ba ho ama mi nua mo mi sister ba ko eni ni konya nto kwa ka jense be isam no wo ye no ene se woni mi sister ne ko ma mi sister ne kura ye de apply ena me de apply enti me sa na me ma me ba me kula ne fie e be pa ne chew se mi sister no wanya de na ni kwan se ne asore bia wanya adwensa kyera ene wo se efiri be ma ne ti wo ba so ni kwan se mi sister ne ye de ene ne kokun ye ba chew e wo ho
Ti efro ne yetete wa na me ba me wo fa be ya le na me ba na nya 1 year na me nsi wo dem da nka wo be wo se makof asole ya be wo se mkoda be ma dem titimoko no me nsi ho saa wo be me 1 year na person sa titimoko ma me do no ajua ma me say dia be me dia ye wo nyina wo twi aba na wo de bro no wo sumopinfo eto fam na wo ye o se nyina chiri no na wunya bosume miensa wo koto akra ni din koda ase no na wo sa pese obetiti mako pese obetu akra ni wan feja ye antato na bema nka nche so no wuja ye ansa ni wo se bema wenye bema ye ni twa na monti wo se me mitumi hofo ma no wampene wo su wuja no a wampene atata bebi obetu so no obi wo de sa ma me ka abesi asem boy enti obeto akra ni din no dada ono no ka kire me se na edi 3 days no me ba beda ho na me see you ma fa me ho ne me ba ti bo be se 10 afem frɛ na wonfa ti no be ka kire me se oni ge ni gina nuam ho ye de ko na me de na kasa na me ko fie na jam ne me ba ko dai ti me wo na ye de me wo fa bai se wo yale na se busuafo mo de den ni nyina ma ti me de mo na me wo fa be de beda ti aja ma me mu firi ho ne mu nyina ba de ne kwoto asaman nyina ne ho anto ti o mu yi ne ba fie no afa me bayi dawa no abopitiri me bayi da no abopitiri na me de to na anim se na ekwa 1 year na me ne nye na me de to na anim se sa akola ne dawa no abopitiri o dawa no abopitiri wo so me ka se ko han da ama me anya de abede wo be ha da me so me na na mo da no mo de ama me se me ntinem timi kwa kasa o mo fa me wo fa ne nye den enko tie na sa de a o yere no de na hyehye dan anka mutu aye den akotinem enti na sa de a ene ne nko ba bi ono ne tie no na me ne akola no emetena de mo kopim se nyame se me wo fa no ho beto no se nyame be fere ne sa fere no enti me ka ono so te ase esa enti wakati o de kin ba akoma me ene se dure nwumre na mfa me baba akono anyway kan ho ana se ye koi ti ye koi me de me da wanam ti se prono ne de kekere de mu ya ne sa baba wa no me da ni mu na me bada machi de mi aso waka me be shiti na agu no ne de ne de asefa na wada eti kwansi na ge boy no ewura dem wo se adai na usuba atesa na makofu obi ne na wo na wo ma akora ne nye ne ho ene no ne ne kun ho enti e ba sa no gen was be sole besimi yenko ufie was menko was sole was menko timini ni nyina fe de no osuro se gen be ne ba bibi no fa ne ba no ne ba ne da fa na ne gen ne da mpa ne so ye me ne da mpa ne so nti e bo be se 5 wanko e bo be se 5 no fa wo ba ketwa no ketwa ne da fam e na wo ne wo kura no e da mpa so enti minya si na hwe Akoma FM enti wo e bo be se 5 na ga ne so le fa ne bag na so koja na kwan na utimi dai me na mintimi na adane de meni ankan ngusu biko na minim de besi de mo enti wo tam ne bag na so ni nyina pie no koja na kwan enti e kakra na oba timi kwa na mde kwa to me na namwanim sata na me wo fa ni nya nwi timi de kwa to me na namwanim se me koda ho no se ni sie intermediate sa na obe de a won han da ama me na me na nam frɛ no to mo frɛ no se wono de adure die one ge ne be kasa no apata ge no no awale ye mienu nyina eja wadwo Akoma FM ene so pata ge ono na me de minim sika kora na ba me de mtese ye so o ma no entoma mienu ene sika sa wa mi lo se na ge ne ji na se sa lady no so na onye ne ho ade onye ne ho ade te se de wo de ne ye mpena no pa try enti o kan sa asam je na ese free wo ko no na se me ne ba ne dade mo ho enti no a cheche week se me ne dade mo wa week ni so no akoda ge ne ho sa na no ye eduru me de so o ba beda o betimi atena ge ni indomie ho sa no o medai ukoka obebo enti me nkasa ajua I can't think far beautiful lady like you adai enti for so many years na me man so pa na
wa obesi me pebia no no abeko no abo na before wo ba be shia ya kan say poku no before wo ba be shia poku na make yo mema se me pe me kura be me bia na me ne tie asem obi na no ka chem se obeti sky oba ho ade de obeto aponchan de hwa na me ni jai enju we no ma ya me busuafo nyina abeka omo kan na mama o ma ye tepes adan kwache wo Debi yima no because me hwe ya wo famu no a menti ase na me ne tekura me nya atenka ma no still winya atenka ma no ne sen me ne da me nya hwe mfiri mu so still woni ne da ma me nya atenka me hunu hwe ne dia woni ne da wo ho ma Debi enso no me still na me nim di ade tira ne da ho ma so wa ye me ne ma na ache nti ama me ni enijie bia wonimu before all start here no dia woni ne da na wo tinka but sa problems let's start here no dia or no da eno anso ono no ho asane no no asore ye wo dia wo nte hwe but so you are fighting eno na ase ne sen I said for how many years no da wo ho ma wo ho ma ya wo da so na chi me wo me ba na chire de me ba na okọ 4 years August mu no benya 4 years August mu no benya 4 years o ho ma da woni ne nai ma wo nsa na wo da me ba cho de woni ne nai ma wo nsa na wo da me ba cho de ba je se bia ma no mo nsa aje se wa no mo nsa ba cho woni mu hwa obi wo ha ni je de bi ni akwatna club na okay ntino ono anetoma wo okay but bi wa na ye pie dia otoma wo bi won so am ne me nan fofo ni pi okay nti so otoma wo na se ba wani su kakra dia na woni ne da ho tumi sane wo ba se wani nie uhwe nkomu de woni wo da fala emfa wo ne se bi ebe yo beta frimu ana wode ne nsa bedi nka dokoro akoshi akuma ne ba no ho ana wo be fefe no fo na no di obeye bia no wo ho ma ene wakuma de no ene poku wakuma de no Poku, how could you so about to kama ne ho sisi ne ho so te se ne ho sisi ne ho so te se you obete ne de obenya na tenka wakum emema bia kunku ma no ne ma ho ne de ne omode ne nam ho emba bebre omote mema ne nchen kwa emema no no da wojeje ho first ne de ba sisi ne de minya ni je bia nti wonyeje ho na ne ada no no so no first na wojeje ho na say wonyeje ho no wo hu say bibi nkoye say ale na me o ka che ne say de me ka sen say minya atinka bia na ono an shukura wo hu because say the first na obushia no say wo mu hia ne say ti wo hu say atinka ne ene obeboa wo na waka wo problem nti a ehu hia pa o maka kire ne ya ti won ya ye hu hypocrite fo nko a waka chen say problem na wo do famu nti na ne da wo hu nsa ne wo ene o se de won ka hwe on dey still na ne se pe na no pe me kem ni beja de a ene ba ku bekum ba ko wo se de me simi ni beja de a na ba ku bekum ba ko wakum wo ba wie no sa ate na ho na nti won pese odi obenya atenka kopim se do makoma wo be fo akoro ho no wo ye wicked pa wakofu obi baba so de ositie ne ho fe na won tina won chen da bia na wo de wadi na wo no wanya feelings no no de sa kopim se odo makoma wo be ba be fa no be ma se sa na ti nyante wa no asem ntiri me hunu se de mesi aka no ba sa na ti de a obi be se so wo ye wicked tuaso enti ode mpata na ma girl no na efiri okọ beda na me nso ma beda saa na ne yede ye no enti me wo na me te se yes wo be ye girl ne ho ade 87.9 ni nyina nya mu no so na girl ne wo beta o ka cho se wetwa awo enti se wo be wo fa na chi akọ wo foforo de a je se wo ye ne ho ade ene ni nyina no so wantwen anya ne ho ade na abefa me ni menyensen nti wande na ne ho ade ye na no so oba no o twen nti ampa so o maage ni sika ototo ne ho ne ma so obeye ne ho ade me so meti ye no kwam na ye me ya
ti mi so me yakwa me wo fa na yie no na ablantie bi hia me no se na ni gye me ho enam se wani gye me ho de ya wani gye me ho de ya mate mi so agona na mi fi na ablantie na gye ekwan obefa so aba nyina yese ode bai to ode bai no ena obaye no ena o so wo pe moto bia no ko pe moto ma ti me kwa me ra yiwa ba mu okoto moto no ba na me kunu gina valanda mu enti asemo baby sa me ne se abema na o hyede mu no medien no enti na me sumini so obebo me pa enti man kan kire nse me ho na obaye me ka tin so oba me nua kuma eno so oba me nua kuma wa enka me nua no kwa asole nko agya nipa koro wode mu ti won ma me nua mo se me ma me nua ba ko fi o ka se na sa dia me ma be ma ne mesene nko nti be ma ne besene ye na na okowura ma me dem ho na opai club to abi si wo opai ne se wo de be wo boy no so wo bo ma sum mienu na boy ni pie boy ni pie ne na abeko e na me si wo njai se boy ne kwa me frɛ no on fa biu o fan so ka kire me se me ma nka no kra nche nse me wokunu enka wo ma te firi wo no e na me sa na wo be pa achew am sa na wo tetewo enti atetewo na so kwa ya ga ne ho ade enti wo kwa ya ne ho ade no e na me de me wo ho e na fe de se ga na akɔfa be ma enti wo akɔto na asa akɔbo no ena ga na me ya chi wutu ni o pe wa me ya chew ga no ba ko no so akɔfa be ma eno no wa kwaye ne dan wa kwɔbo no ama ga na dia police fo de aboabufuo nyi akɔbo sa ga no so no akɔfa be ma na nyi ono ga ne na wo ho no obefa awo bacha enti wa kwɔbo no na ma ga no e dia police fo hwe no ni nyina mete na eye me ya nti udwa no kwɔsa afɔ ma so nyana me no aduane firi agona ho eba afọ ma so de brew na kwa homa na wa kwa homa enu de no ono ansika ena na ewo me but me answer na ebeto aso ho no mama isa de o be men se ono dawie wuni atenka eya na after so ono wa dawie no ya ono no ho sane no na wo hu sane wo no ya na wo ho nkire o me ho kire me bi wo kora me wie ne moja emoja sen na me breed ado no da gidigidi ana debi o che like no da a chance na ne ho esane no ana enchesa enti si den na wo bleedi etaye me wo ho ye rese dodo ana Akoma FM kesa wo ho nsane wo no eya na wo ho fo na nkampese tumi aboa enti wo ho no aye rese no no the force eye obi o wa e ma no dodo no awo ho a omunya saten kano but after so ne be ma na da no ya na ne ho nam ne ho nsane ne sa no ne ho nto no obo so no akwhye bathroom no de ne sa dokoro no ho na ne ho aba no akoda wa ye bi da minya sampo se ni ji wunya sa na sister wo bi a wa yo bi age wani pen na say wo hu no so mfa so kra na wo ho ma hawo Akoma still anya yare de because anya bi akra no say de ya wo hu si ya resi so wo de twi na ye tiditidi sanka wo beti de kakra bi na we de akra yi de yade minya anigi ankasa wo no na particular na say de osi ama mi student mi hu no kra mi yam timi hyeme ena still okonso no oba no obepache wo so anu wasa age no aya wo yam hye wadwoa but still wokọ no osan bepache wo a no wasa accept no ana trust no otimi shu pa achew de no toto fam so me nan boye den wodi ne ho toto fam so me nan nyina se me osre me mami ni nyai na agonafo obenya no waka che nsa da obema ho aba no no eye condition because that bro no gi the feelings na wo dia wo nye bi na ebia ehon so eye ne de eho sa ewache wo pe eye ne de enti no kwa no wase yaba no na won so won benefit one ono awom wani nye on makrokro we ya lokro se ya le papa be two oma usika like bia wotete sika de ma o yankwa shopping mame nkoto we ma mame ye we ma papa wa ta mame hwe
bronya bre eno to we ne ma wo eno ne mpabo a wato de ahye wo na che se mienu no ne nsa chi kra se den ka ho enti eno no dan so a wonte hwe sister enti e de ya tell me meni ma de ko why you for guess why girl ba ko no ye ni bi ma me ko hu credo ni tie wa enti that means why me so tie wa credo wa ha wa de credo ni ye girl no for guess ni din wo hey for na me se bra Facebook Akoma 87.9 mi nkomo mi nkomo wa ase ho ntia ya questions na bibisa na akofefa sansem weba minimu sa credo bi wo ho minimu so akoye wo bi for guess mpo minimu hwe eno ase me bisa me questions ne kwa na akoto mama me nu o because we ka we dey ka no ade yetefo atete ebi afi wo afi na wo hwe bi wo nua TV a atete abrantie yi di ababa we ya famu wo hia no wo ba so anka nche ne se wo ba afi wo kwanyem ya wo ba bi ababa betrete ne se woni mi kunu ena nyem no asiebo wanka nche me se wo ba wo na bra bamu o ene ya sa ba no so na ni den ene enya sam kuto ne ndi afi so be me ya tete be ya nkasa bara tete ni nyina akiri no adwo se on to me nti ne ho free be ma ne ho ena be ma no so nti me nti ne ho free opeso woko but on to me nko en wo tete ne sa we ne kura iti me koda empa ba akoso na be ma no so ene ne ma da for on ge ne fo ni ge ni onu a wo da bi se me kura me nti aha de obi ehunu oh ya santuwa wo hwe na ne be won kire wo mmro wo da hunu enti won timi mo mo ba ko eti penko na wo bebo no emile bi ka no ka ma wa na ka wo gen na ko ai we kra de wa ya de na che wa we de me kra me tumi nkwa ni kunu wo bebo me atete me nam e boy ne mama te se me de ya ye de si animu a ba jiga hey Yehovah edio etu wo feel set for girls no they are girl no can I do no why you be me pa cha asase no girl ne di kan ye be man so na ne wofa ne ye konfo enti yanko ya na adwe so wo ko ye girl no wa dia girl no ko fa be ma be share dem na ne wofa ne fire ye mienu to wo fire ye mienu girl ni bo midua se akola we makodi abehye no ena misumi bo ni bi girl ne ka se makodi abehye be ma na mbo ni dua ena so omode kwato be ma ne so bo girl ni dua se wakofa be ma ena se eduabo ni nyina akohia no wo fa konfo ne wo etimi se no omumienu nyina akohia de mo na no wo fa ne fleme se waye bone na me se na na yire ne na akonte wo fufuo no se waye bone na wo ne yire ne sa de eno se a ene me akohia nyina na mo ho na girl ne ba se wa be ma no ene ne tie be ma de oba ne be kire ne wo fa ne se ne yire ne yenu ena ne wo fa no girl ne fa kire ko ne wo fa no se ne yire ne kunu no epe ma asem ti kwan be so no be fa so na ne wo fa no so wo kire omumi enu ye dey ebom de che bosom na se hey ti wo hu se girl ni treat be ma ne bad enti ena sa ade a obeyi eflas ye no di midi nkwehye na mse de be wo fa mempe eti ehwano na ne wo fa ni yi firi mu ti eti girl na ni so ena be ma no afe na be ma ni star dog girl no ena be ma no so fa chiri okra me se wo ko he sa te nya na me ne eti be mo se mo fa wi ni nti na me ne na eti okra me se wo ko he aba nti da na me se me ye cleaner enti me ko hu na ye o mo de ma fridge wo ye cleaner we ne de mo enti ye de ma fridge ne box cleaner no ene se na me yi de mo no ma na wo papra ho na wo ye cleaning me pa cha enti me hu box no na me tam to abonten enti me tam to abonten no me ba no wasa tomato inside ena me bie ade ni mo hwe enti me bie nem ko hu kredui enti me bie kredui no me so man ko school kakra enti me sane mu me bie kredui na me dwunso guso ena me sane mu me sane me di edin ko kire obi no se obo ge ni din obo me kunu ni enti me ka say din gu kredui ho ma chechere ne sa de na eti okay wo sane ayi
you koko na wode aye ene ma wo hu din no ti se sane sesi aye be hu o girl no din no ena opoku din no hey boy ye to asoba me ye besane asofo na besane enti na na wo fa ne se one wo mko agenti na mete wonti sama na wo mko nyina mete ti ne wo fa ne na wo se wo ba me ho be ye we me wo fa asem de asem we esi o pa na oyere ne ga ne ba ho me de me mo ni din ga ne ba ho e be ka kire me se ni senti ma kekere wo ti me de me sane ye poku no akasa wo fa ena edin kan poku wo fa no kekere poku ene girl no like it is aboduaba ene o ka bo mu sei ene o kekere ye no de share bosom na se se be ya wo mu mienu ntam ntimi ntete ene jame so me de me ho ekowura mu enti ne wo fa na kan asasem no na je atwitwa ankokɔ ne yeda na edua no ene ye ba ebe eti still wasane ade no na boy na egu so tata girl no enti me wo han obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ na satan ya kye no girl na me ya kye no akɔbo girl na sesa enema na ɔde kɔyɛ girl ne ho ade na enya amaso no akɔfa na ade atutu ne mpadua nyina ame ya kye na tum enti mete sa asam no na ma me kɔ nkana enti me wɔ nkana one of this shoe frɛ me ka kyerɛ me sɛ ya kye na tum ne fitia no po nya aduane ni nti haram bo bosia e wo madam fu bi wo na me de fa aka na me de bai ti me bedru ye mto aduane e de bare wo ti na de akyen ye ene wo chese me ba wa no papa nti me to girl ne na afofo wo ho no mo e na yesi wo mu yiwu ti wo mu yiwu no me ni nyina ene mu no so no okodam kura no na boxer kura na ebi hye no me nam se ade me sika to obi be hye wo police station wo eno hye trousers ne sa trousers nkwanti wo mu yi bet ne so omo de na ekwa soro ade se osom ena ade ne sensen ho sa ba soro ebe to obi nam de be hye wo enti omo fla asem ne so omo kodi ne soro to omo kodi so omo kwa ono ne gen no se me de me nkan wonti no one gen ne wo fa mo ko gina asoro kasa ya eno mo so mo nyanyi no enti niama no okwafa abanso tam eniama no ko santam ko nti no omo nyanyi no ene se ya de ni drase o se ame na me ba ho nti na gen na enyi no na me be pede e wo ho nyo no aso na kasa kom de na so na de police ni number frɛ me won kan ho na mbai ni nyina ama nkasa nti ya ho na ye be yi na obi sa ba se waje na adwuma bi te wona me bu nkotodwe e pa papa ne choluma bi se me sre no sa me yedi ni kotum di ya enye me ne baketo akola na ohun papa na oyale ti me sre no me ya me di na nyim ene na akọ ya adwuma no le se omo be kan ya na ade e chen okofa ane ma ne ba ne yeyi no ti yeyi no na me si me gina ne soa me ye ba kum ayi man ponten e be to ne ma no ya beto ne ma na yedi kogu na adwuma ga eri hia na ya poku wase maame enam si neti na se mimi ejimifo enam si chese na mi ejimifo ho wodi abere bia no wo pese mi ejimifo e wo ni ga yanim nti man kasa na wase ama hu nipa akola ofeda mi o na mi so minim se ofra ne maame dada eti nkan chem se wa hu nipa akola oye de wo frɛ wo enam dem ne ya kasa am keka che ne bla mo si mi ntwa so eti mo ha na yesi wasa akọ ga ne eni obi wa afọma so akọ be ma ne woni ena me so me fa aka ti me fa aka am kwa afọma so no ti be be cham sana na ya de bia na se wo ba afọma so wa se ya na se adwuma we se na wo bedi so le be sen me yenko ena me kan na won so le ya ena me di ebufuo eba akwan no nti ba afọ na plage ere bi se na wujina ha da wo kwai na mse me kwa agona eno se mami nkwasi we na mse bo bi ni rolo fe na me ni mi ukunu na ba nti me twen no ala boy ni se chinchina mi nkwasi no wudruwa se me ne boy ni na edi nkomu nti wo je me number ti ya tika na wo start se wudi mata na mse wonye me number bia ne se ni se de mu yanzo wa sole agina ka ni mu emia me mene nti ne e bo pepo ti omia memene ti driver ni no wo je ye bo people ni tin driver ni ja ka ni mu a
esa wo ogina people ne beti asan na se driver ni de ya for so ye dru soro kakra na ni osi ye mienu wo na ni obirinda mmea to se me ho ata the driver ni esi mo ana esi ye kwan otu ye ka otu ni ka enti otu ni ka akoye ena ese obirinda me hwa na ye mienu ye sa fa afem obu me hwa na ye sa fa afem wo me se ebro wa na ado aba mo a yes afa afem nti e bedu station a madam fu bi ka kokoro ene no wasadi dwa to akwesi ni so onim de ye me a eye na obo me opa me chew mini na chi mi ngofe na ene de ma anko ene se ye wo na asabi pa acho na msa na woti eti me na wote wa free Christmas ni mu ne no no ekire wadikin abọ me amemeti kwa akwhwe ama me bla mo e ba so mo be chi na mse akola ni nti me ye nchew nti ekwa police station bi sa msa wa ya me dey me se wanya me re ena mbele ni bufu ye no koy ti efiri onso me bra no na me nya fine wone wo bra no ne be me ya waboa mo ati kwa pai no coast police station no ukoyi wo bra man omu bi sa me ma kan re ena se me bra ni bufu ye nti efiri wono omo sisi obebu makume kola na obi amfa ho me kwa police station kola ye ntworo ma no ase wo mo ntworo echa ko ba obesa ka jom nsanye okra na aka ye ukasa wonam na wo mo tworo ye enti na nsem wo na me ho kyere me ana me de to madam fo ba ko anim se me nya adwuma won kana me pesa me koye ti madam fo ne frɛ ne de to ni ana wo se won pene enti saa de a wo yam meko wo store bi mu obema oni sika nso odi bebo mi dwetere enti obema ya kwaje bosia na ye de aye afa ne me gu store ni mu na matena ase atena ho ayede ahwe nkola no ti ampa nso me kwa gina baako ena oni su gina baako nti ba na nke ye je baako pe ba nipa no ka ase omo ka ase omo ma ye 30 million ombe ma ye 20 na ye 20 no with the 50 cedi be register eno no na de ma moje na ade 2 million so am di ko 2 mu so mba na oje na ade na esa ye kwaji iska na ye 17.5 ena ono so kwaje 20 million e wo ka mu fo die eno so wase ka mu fo die ne je omote 1 million ono so kwayi no yete 40 cedi 60 cedi aka ne fon so se ene so de 18 million ne bai ni nyina mu no so na me so ma ya adwuma na me ya kantin adwuma mpon ba ma beton su ena ma me ye tua me ka 4 million ena me yi mu 3 million ma se wo pay nu aka ho enti ena sa de a me pesa wo di usika be ebe kwa akopɛ nnua nti gi to petro na fa pa nnua ne mfa mo hyese ne no di nnua ne me di wo machi ne wo mu ko bush be bro 3 days ni nyina wa mfa nnua na ama me na de na wo de no bosie na akwaje ye no mo ti 2.5 no a e ka 1750 no ade no wan fa sa wa dwuma ne sika na asoso amfa ankopɛ bibi anye sa na me ya ma adwen se wono ne se ye fa ne mangu store ni mu enti no no ka chen so be fast store mu oni me say store so wa han ne be 2 years bro mfa so woten 4 years ni 2 years ni wontwi a enti ye kwa papa no say sika na mu bi ne sa ate ye den etwi a papa ne ka na je say bosia na makwaje no mu di wa bra won fa nya adwuma ye fa nya adwuma enti emu painter ye beto emu tiles broken tiles timende to me sister kunu ene to cement mame no sa to broken tiles mame boy ne be to tiles no na aka kire me say boy ne so wa to tiles na wi enti no me many scan man 50 cedi me ma 50 cedi sa wa sa ati 20 sa boy ne so man 30 cedi me be busa wa sa boy ne no mo jot ono mo nsa enti wate scan afirim ni nyina ma ankasa epuna ye beye o light ye beye o wonye na mkofa ne mtimi kokuma sina sika na ka 19 million na mde kofa ne mani gumu enti mde kofa ne ma ne so baaye no ne na awatwe na abakata msa kwekefo afde na mi 2.150 ema awo na ade kwatua ne na awatwe bio asafo afde kwekefo ade ne Friday asafo ade ne Monday enti ne na awatwe na msa kwatua asa mitua asa bosome na mka cho se woni man ka ne sa me kwaye madwuma ana wo se me ankwaje bosia
Near fam near Mengu store him. Now, where's a near man, dear Beton and one, and the tree abosiano. It's Yana Sadia, also Pesicaede, and also no, Major Bosian, no mark or my. I collect school fees, week, sister cities, term in sister city. What's me up one, I collect school 2 years in year. Granny Beko school in a winning more shade. Bema because of a Mecola and Wabomijia. Eh, Bema with Scampa. And you have a Bacosan Wabom. What did you Cosia and then in Bosome Pepe, Benada in a Bosome, or the Cosia 12. Cosia 12. And what they heard me boso says a memon panana blabby blanish minute diagola fitting a more philosopher sabbath was a 7 me bapenny in a cola me wono enti ubedi di matem what the cosia 12 by me or the bommy 3 man or the abom Akoma nina so which I was 1 2 boat team for more Akoma so cosia back no the boat team cosia me no Akoma so I know which the horse cosia 12 a great and I will create him. Adai ni na na mi na me ne madam fu bi wo se ne boss wo me ho mi so mi fridge wo no ho na mi se fam mi se u gira ho ma ne tutu kosua 12 ni na bo ma so no bo so me pa chan o to bo ho na wo kan sem ben wo se se me ne tena ye se obi apɛ me amama gi ni sika da anto won so nya ma ne wo fa bushia na bo som ko to nkanta kaka awre ba adwoa na o da hwe me bo so pan se me ne tena ye se obi ane ma dada and once when Nina or to Cosian bro, or 2 bombia no de afrench, or 2 bombia no afrench. Then your friends your bed 12, Sacosiania 12 or friends your 12, and a debo would ya, and a Wujina of Feno. Nina Monisono. What's a mamma see me no mean to me no one to nebby, but on a dorsal, to be able to catch them so open, and mamma in a blanet tonight. And I'll be bored, ya. And now you're quite done in a war fowl, and I'm coming by 15 million. Emma blend chair before ansana more than it ya tie be fe na wo fa ne se ye dane duana ye nyai be ma entina sa de a me sa na won tena me sa na wo betena aba majua ebe ajua asofa me pa cha momra mo fa credo no to me so na mom no ayi I saw my say, and you know, I met your person who didn't know a work not don't know Casasono. And just of 1 number and I'm casting coming and Yasani. I dear Coconua, a teaching a credo no, Mama Sane. No more didn't know a good credo on this one, me and Sanya Biano. Poku, Eddie, Yemia Bajua fast, I'll quite know or do Baba fast one swana because I can't think far. Ekwanya be me yidi wa faso nyina achi buru nua wa ye ho ade a waje wa ye frɛ no me pa cho de wanya wo ho ade atete ode tete na ma akɔfa be ma foforo me pa cha ɛna obo be ma ne dua obo ne dua ɛna mo kɔ da ne ye no so obeje be ma ne sɛn obeje ne mpato mo di kan ka 30 million na boy ni si wonya no je be ma no 15,500 na says 1,500 na waje be ma no one what's na ye nyina no wabɔ ho kasa 1,500 na waje free be ma no ho me kasa me ye adwuma kro ama me 5 million so kro mo akɔ enye no yi me question na no ma me nya adwuma sa me say 1,500 na waje free sa be ma no ho no na one what's na ye nyina no wabɔ ho kasa 1,500 no Jesus Christ and I was saying to me agina wo me patch bra Facebook live bia and then na me hu say ya see ya talk na do na ya ka bibia guso na ya chechire ni ya kasim na ya de anoka na moma na dai ena me hu ya gani nti se won so unya hunu bi no watete de a ene na dai won so bra na behwe bi e wa Akoma 87.9 FM Facebook e ya Akoma 87.9 FM YouTube ya Akoma 879 Akoma 879 wo hwe bi wonua TV Rabi 1 TV wo say Chrome TV TikTok e live na enti knado no na eda so no sa knado we na ono be man di ane oba ne first mpena no edi ewo so di enti na mpena no ntimi nyai be ma no enu nie okay enti eda so fa we ma pastor 87.9 Kumasi nyame anointing nsa enti bibia nsi ono no
say no wodwo so gu so mu wa wo so wodwo so gu so enti ena da ho no but credo no wa kasa no ena kura Pastor Julius na osane no osane na what I we me ma commentary ansem o osane ye di tuntum kokko na akekere se de osi hu no ene ye di tuntum so abiam say pastor focus on ye hwe ena pastor pipa bi shem wadi pipa bi ashek na do ne ho en san wadi ko jan no manchre ho nti pipa no na Pastor Julius sane emu no na ya hwede a ewo pipa no eso pastor de na ewo pipa no so na ya poku abna poma okay edin a ewo pipa no so ye na ya poku ena abena poma ene ye de akekere credo no akasa ansana wadi ko jan no ebe kekere no wasan ede ahoma tuntum asaya faso ena wo kase mu we want to safo no na safo no tuato pastor safo no na tuato no odoni tuam da me ju so gu so ana ga na me ye chi ni tu adana wodwo so uko clean one na uko ya wodwo so gu so no ena ga ne ma ye chi ni tu ada ga ne huni ga ne hui wo hui na se sati na ni so bra wodwo so gu so no se duro de ya ye wona no so bi o ha o do left abi o ha do nsa bankum ne wona re bankum tia so a wa fa e ba sa wa dwodwo no nti aduro bia wo de odwo so gu so na se se ba no wa tro no nti dano anu nipa ye de aye wo woni so ba ti bia bete ene sebi etiefo ehyemu kura wo wono watu ya woni so ati from that na wan are wo da so ye de abawie na ho ba kura obetu wo su wato baabi so kusura no ma ye chi haza boni oni ni nyina no haza duro ya juma de na ada wonyi ne ho ni eso ye bema na bema wo ko pe ba de esi den na wo ko ye na duro wo ko yi ye sa ne ma boi sister say woni re unya ka yi escafo maybe wow na do ni mama kama chichiri wow wo drink na kwanya sika ni bia di no osawo na re chan o se me kwaye na 87.9 Thomas for kwade o ba di so ku na de ma ko ye ya ko be di wa chi sa kasa nse munu pa na me pato wo mo so mpeso mo sa hwe kana do ni bi fato so mi ehwe fato so mi ehwe na we di na ya fato so na de no de papa we enemre e ba bi wiase adrei me da so ye sa ne ma we system kura so address we pa atiefo mo me hwe ye homra na ye ba ye ne anu aba yi abawie na afa ya frepoku Mido, na de na wote ho a waye Steve sa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, sani amensa ne menamu twetwe me no. Emu aye titiriti. Mentumi mpo nsore. Wo hu na enwanwa. Enu a me free dwom bae na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na Akoma FM 87.9 ka wasa sabe ko tumfo chancha hema kama wudi me pa cho fe majwa fe hina ba pa cho mfla aguna jamase aguna namti aguna na wotie awia idea boko Monday no na niema bi ha me na ma me dwane beto am na mo de me hye nese memla na wo de ba ye na na etie pa cho minim na me wa akra ka bibia si ye bia from A to Z why cho
Akoma na me wa akra 87.9 Kumasi. me di kan awo baako enti me wo baako no me wo baako no ena maame mo je be ma ni tu kwan akwa abrochire oba wa me ware me na maame mo je akra no na me ko nkran ko ye adwuma enti adwuma ni mu ana me guso me ya na me de kakra sende me ba no ti Christmas bi ena me kra se me be di Christmas wo me maame mo ho enti bra me ba ye no na me be hia ablantie bi me be hia ablantie no na woni me nua be ma ba ko ne nam de odi tu be me nua na enim se o be sa woni me ti me nua na de be tu no so eguso awutie ni yankwa na ye ne adwoa ento aso ni nkomo na ensem no de ensem wo mu no nyansam ketua adwoa eti yaduru ba bia woto nkosua maako dumienu 12 bo mo maso no de abobo so bobo maso no de abobo so ena de de si ye enti kosua no otobo amebo so no na me se me kwa sa me ne mafiri no obi sa me se me niema ne na aka me basket ba akopɛ na ne so no bisa nsa niema me de kosi hen ɛna me se niema a wo ye me ne ɛbro me so nti no makɔ han da wo jama ase na nso na me boa na me de akosi efi on because de bi on me kono ma asa me niema akɔ enti no ɔkɔhwɛ me dem ho no na ensi ho na me de akosi peto mu baabi because na me de wura fi ɔkra me fɛle enti obi sa me se niema na me de kɔ na me se makɔ han da wo jama ase ɛhɔ no ɔfrɛ wo maame eno odi to speak out na me ne madam for baako ene gina no say ma adwo ahwo akọ han dan wo jama no ma me say wo ba pɛ wo na ade no so wo mpɛ akọ han dan ma ne nkɔ etu aka asa na ɔka te kɔ no eno a me se me de hwe no wankɔ eni bibi o na akɔ eni bibi na wonya wa asɛm a na wafa enti ɔka asa na ɔka te kɔ no ene obowura me dem wo kɔtotototo ne emam anya ne hwe amfa wo ho eno obi sa me se ni bowe na me se ana mi bowe mi fridge si wo valandem me fai na bo mi ensa pe no ena wo beji nti ena sa de wo ba bia me ton ne ma ye nkɔ na me kɔfa ma na so onu ni di kan na me nko a me kɔ a e bia no akɔbɔ me na me se na na ba ye nkɔ ne kɔgya me na se me na 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 kɔ nti ye kɔ no apie free store hɔ a ohia no ebobɔ ne enti wo start wo se wo mi bebo udua se woni nyina nye mo se wa beto se me ne baba na ye ko ntim firi wa na yi baba na enamba efleye ena baba nsa na se wo yire de nyina me ni di nko wo kura me beto se wo wo ha mbisa ne se me bisa se ma adwoa we e ma wo tin se bia na wo dem ne nti woni me di nko ma eno so no na me pese me tu kwan me ma me ka se me tu kwan be ka kire ni nyina na asei ena me ne baba be ne bisa me se di nti na ma nko na me chirechiri mu chire nti ena ma meje madam fofo ka ase me mfrɛ no ene ma me frɛ no ti se me de phone ne to wa no be yi number nti I want to start say sa me hu se one baba ye ko ti se baba no apɛ woda se wa ma wuska da se fi se me ne wotena ye
se be ma bi ne ma da ha wo so wani twa asem ne obi kotanan e na agbo ohun dua jiska enti se be ma bi apɛ wo da se be ma bi ne wa da no afire nsu anto nsu nya ma konton kata no da odi kan de hwi mitiri ma na apete ma danfo no no so ye konfo ba na apete no ho se fi sam no tena nsu obi apɛ wo no anka nche no waje ni sika da no da hwe me boso tori kwasua ne buru mi hu nyina na sister fo mi enu ba no opo no da to no oba we nyina sam ge ye gina wo chi san beto se bela keni kwa sa wo ye sa ne ma we kura de kire wo ba no me nte na no ne kasada eno mudi na temu ase wona ne dua no eno no osese man ka no kura ona ne dua no mubufu ye eme nsu o mo sa akro mu hwie tuguyi ana ka no krese one ne try be ma fa wo ka no krese one ne try be ma so pe ka no krese one ne try no waje be ma sika bi me pa chan enti obodua nu ye no mo so ona ne no eno so ona enti blabi ye nyina ye abushia eno o ka kire nsa ade a wo ye no enye etu ona ne dua no ene ma ne ko se nsuo to ko se nsuo no odane na na de na ade be che ebena dan so na abo anajo be 12 na ese wadane ye no yesi bina dem ho nso bina da ye na ne dua ti me ka asem de ne be ko kurom wona na abosomfo because me nti bi mpani sem da uti so kire pen mu bia o se emfa ko hua emmuru obi me ba Pastor Julius abrantie isa asema adwo ka nyina eye nokora o ye normal de ma tumi bi no de adwuma anya kwa anya kwa sade sister Ken na obi awo ne ba na ye bia ye friend wo confirm say nokora jese na jese ne o de tumi bi na di na che o de ye adwuma because tumi mfa obi ba ma emmoso na nuabro wa o bo no o na questions a obusa na wo de bro nua makoma to fa obo ye se bi mpredua sa na oba no what for obi awo ne ba office owaje obi ba ma sika di na so office ni to mpani bi ma ni na so o wa so nyu no kwa na oba owo abrabo mo what for obi ana tansa na oba na sebi ye di ni ma enti minim ni enti a abri bia no Ghana fo me na omo se emra ye di adwa Ghana no emu omre enti no ye ma no so no ebi yes ebi ni mo vision no focus in life enta se bi obi bia pin the hot dodo ya fan fo ya fan fo enti me nim ni enti ese e ba sa pese ya friend no for so run line you be wrong die wo friend no ana me catch o mro ansama adwo kan ye yete ye nyini yo say your friend no afa ye ni picture beto ye yete ye nyini yo ye nyini sa de adwo kan ye no ko o say ye kan ye se de adwo kan ye no ko na se ne ye brai o jina bibi so enti se ye friend no wan fa na se de adwo kan ye no ko say buta no say the voice hello Poku. Hello. Yeah, Poku. Me Poku. Me go no Poku. Madam. Na your friend was saying. Na some because your friend say so only pana odi me dey ba. Mo be say me dey. But you ni pana to voice was wa we ni Poku no. Me. What the phone number will be? My number maybe. Okay. 024 Oh, good. Okay. Me that's it. Nyame sure pa me that's it. Nyawa 245. Trouble obo ebeko obo. Pastor Julius. Say na me kan no. Also ne ya ka say Ghana for me am no super be ayo mo sa say ye de ho to be ba so. Na say me ni na ya correct. Nyamema ni nyina na because abi abrante odidi ayi bia ni million ni susu se sa kwa odin nam so no etese de ye ke ebia na owaye no dunti ana mo de abaye ni sanya na yo agoye na je se wonja no ho se de odi be ni be mfa nyam bia na ehu me de dra because odi adi ade papa na wunya na ho a enti de ni nyina ti na so o je de
ɛbi na ɔpɛnti a baabi yɛ ɛnha wa ɔda so te hɔ nti bi de ɛbi ana adwuma na ɔde ayɛ no na ɛyɛ adwuma deɛ because once ɔwɔtumi ayɛ ɛduro sɛ ne deɛ the possibility sɛ bi a adwoa nso ne foni da baabi a yɛbi ɛde kraba sim ɛyɛ high ɛbi ana wei ne yɛde kraba sim deɛ nwera but ɛbi ana nso ne picture ɛna ɔde akɔto baabi a ɛno so yɛayɛ ne ho adwuma saa ɛbi a wɔnni mu nti adwuma na ebi a mede megye sɛ bi a nanyɛ saa bi a na sɛ adwoa na n'adwene na n'ahonim ɛna ɔde yɛ saa bi na sɛ ehu paa nti mo mfa no masɛka sɛ adwoa bra akora ba fie ha nso ɔte asɛm no ɔno nso wɔ bi ka because adwoa bra ɛna ayi okoyi ne ma yɛ wɔ police station no ɛyɛ brɛ ya okoyi ne me pata mo na adwama me okoyi ne ma yɛ wɔ police station bɛ ma aboa ma oti kɔ abɔfam na wo bra akɔ report wa wokɔ police station ne ebisa wo a wo se ente saa wakɔyi wo bra ma enti ekɔba se yɛ fa banka ba wu obi sa enke adigu ne bra nsa menti ase bɛmɛ na memo ha na pom te sɛ wunia na kansɛm bebree na asɛ yehun yenya nte bɛmɛ na no asɛm nti no nsɛm no hwehwe ya so wɔn relationship no wɔhunu mu ne yakɔ soɔ deɛ bɛmɛ ne de ya no wobɛtumi aka bi akyɛ mom aha deɛ yɛ mpa dance kurumu sɛ bia wɔyɛ wo nua nti na waka bi ama no deɛ wɔhunu na yɛpɛ sɛ ɔka ɛma yɛtie obidasima me de na me wa sorry kra na okay me pacho me basisia hello mama ya poku me mo ha wie yeah na mama na pom te say me pacho yo mama batampa okay ya da nyame ase yansa ka ye nua ba bi wa ha Akoma FM onua TV Rabi 1 o say krom na adwoa se woni mo no me pacho me yero na me na wo yere wo da so na nete da so ne mete a ne nyama wo me da mu sisi ya ne ne kase be na wotwi ni na ntawanta ba me ne ntam na benye bone kwan so ne ti se asam na kura no e kase me ne bi ni komo enwo fun so a me be se ta me ya me ba ho na eni na de ka bia yenka because se ni wonu odi kan wo ho a ne se ye me ka bia no enfanu ni komo de sebe ntama me me be ma domo na se mia me ba ho na onu ni no ma me ba e bi onu ni e ko nse ma oba transport bi so ka nyina ma tini nyina what na me pa cha ma tin na me ne meti yero no ma ko fa no me ne meti me bi so fo ni na de wo ni na se me ne try no na oni se na se ana mia me de me ko ma me di ko di adiri ma no ye ku me fo afuma so otu ya otiti bi so ya we ni na na ko di adiri ma na ni se ni gina na oba na me ne te no na se de doctor kana wo onwu bi na me se me ya blanche me so me bo me se me bo bla ye se me fo ba na me ne ye de me ne wo na oba no me ne be kan se me ko fo ba na me ne wo na so oba tena me ho a ani na wale a na ntia se waduma niya ne me ka kire ma outa ka kire mo se oba na me bi kan ne tie no so me kana se ntia se be waduma o de yi mu problem bi ana me siyo ma che na me ka kire oba na so problem bi ni nti se se be e si kire no nta se ni ntia so ba be fa se ni yere no me ne che obi ni ho no mo be wa na tan so da nti ni bi na ye se ni na be ba mi ni ntam bia no me na mi sha so no me on ama sanse mo ka nyina chi ese oba no me ne jai krado na ode abatu TV so na so mo hwe no enye me bi na wo so eye me ne oba ne bi na wo so se da be ya me ne oba ne tembe de be che oba ne ko ba jaman ena me se me twe no ena oba ne se me ne ka nya ne ho ade ya sana na be ya ho ade do ka nyina no ko fu de bi che ai adanse fo nyina de ye wo ene ko ka se nyina me no ba ne nya to ko ba me ntimi ne to ko fa mpra de me no ma wo de nso fa me no ma no ne ma o se me fa nya ho ade me ko to me nyina on ko ba se me fa ma no o chi tu ni ma me ka se ni me no wa gane kwankran ko se be ma wo wonkran o ko je bosia na me pa che wuti me tie papa o ko je bosia bese na kwaji ye ni nim bese na kwaji ye ni nim enye nko gani ti ma o na kwaji obosia bese na kwaji ye na to uri betu ni ti ne bo akọ homa
na bi sika na to nso bi se ko tua na sika na hye na nneɛma ko sa ko sika de ayɛ de ɛda bi hyema ma na kasa ni mu no na me yɛ adwuma me yɛ master a me kyɛn kwala adwuma me ni pa ketewa ma me sɛbe ntumi ni me fi abɔnten fa eni mu konfo yɛ bi a me pa kyɛw agona saman na me yɛ na adwuma ɛna ma me ni ma mi sika sɛ yɛ adwuma mo no ɛnɛ na me ni mu kasa yi na adwuma no ebi wɔ a man tiyan kɔyɛ ɛnam sika akɔgye ne ti na me di sɛ sika no ko twa abɔsa no ulu ko to fridge na fridge na akɔtɔ yɛ no wɔn tena ho fa nya adwuma na wa pe de fridge na ko me bi so obi ntɔ ama wo de fridge na ko me ni pakoro wo de fridge na ko me ni pakoro no na ni ya ne ko ni pa no so fridge na nya ne bia wo be so na ko je na me ne bi sai kana de chia na ono oba ate ne so ko boka ma na nya na wo chia wo ko bobu fia na se e kaba na oba ne be ma chia ne be ma ne chia na chia e je me ne chia asema me kan o ma ni o papa ni ni ya ma ne me ni na bi so ni 7.9 Kumasi eti me ko ji fridge be ti wo no ana ni ame sa sele wa se de black fridge de be ma wo me fa ye adwuma na transfer akon because me pa me ne wa wo de bonu me be ba me no mi ntemu a e se oh mama in fact na oba wo no ene buro bebrebe ni nuaboro ye bebrebe mama oba no de se die ba bi aduru no ato ani ble ni oba agona ha obi ebedi adanse me pa mo fle agona fo se oba agona mama na mi fi o tim mama me getre dodo be mpren nan kan ba o de ye juma na ahye no o de ye kan ye juma no ahye no ma me nyese de me peno ni se me peno ni wo ka se di fi me se ni ma wo me dem me se ni ma wo ne dem itin da mi fi ma de chi ni na tie ni de fa na wo bi ka wo ba ko akola no ni na ma hye me ni na tena hye akola na wo ni akola wo ma me ho akwane wo ko fa akwane ba ni na akwane da sole e dwale no e pa na to na ye nye fo se ye ba agona nti ka no mu no me ka ba ko ka mi ni ka ba ko na ana nti ya oba se wo ni be ma che na se nti se wo pe be ma na wo do be ma na ye be ma na be ka wo de nti we ka ma to so ni me ka ni na me se me ka ni na ana ni to kwara ka ni me na gwa ni si yen e si ye na wo ko da o finance wo ko da fi ada chi ye eno ti ye ti ni na ma me na ka bom ko ba because of yebema wa bechina nti mpesa wo bon ye ma ba ko mienu bi so na kira ye hia wasi na me wa ye o kira me wa ni nia awu a enne ye yi no ni nia dampam mo no amaka ma bona mane o ya re e kira me ye yi ni nia no kira me be fie no aya ye efiada na adwo ni me se unua bi awe wa bra we ne na ba ko oni maka ma bona mane that time na to kwa ba na ma me once the moment to kwana yire be to on sai da ma no na be ma ne se yan ni bibia no no na danfo na ne ye de ma jana danfo na ne mpama no nam se agba wo ye no anfa kwan mu ma ne nto kada anti ne ba so de te ni nya me de ma ni ya chi no ni ani so me ye adwuma wo ni ani dia na papa na wo adwuma wo no so no me ye adwuma wo papa na ka che me se obeso adwuma so na tibini bibi wona mso mi kama se ye se bi fi ko fiye ena nka se ma adwa se ise ni maduma sai ni gonti a ma adwa de ma ba mo ho bema hwe ase a na enye na wie ya no maduma sai me pacho me explanation wo kosua ne ho no wo anyima no anwie ena wasan ahuri akosi ba bi na me pese me hunu sa anya bia no na wo susu se wone baba na etwe mpra enti sa kosua no awoto ball no enkono wone su kosua 12 wo se 9 na asie ne sen na uto ball no anya den me pese me hunu ho no se asie nya ne se oba no e twa me ntro me ba store ho no store we aduma wo kwaje bosia me so kwaje bosia me kwaje 20 million we 20 million na bi store no ko twa papa ne ka pacho to twa won tro se baba anya baba na to ensa na ne kura no ne ma no anase watwa won trasa de eno no je twam be nsebe mi mu twam kula baba na sem kwa de twam be nti ni na ya kosua nkono no me pese me ma me kosua nkono na ne be kire na ma me che kosua nkono nti be ba ye no na wakoju anafo fon de ye ko nti oju fon ye ko mankasa ehu nya na kate ko no na de fon to nti bi na ye wadanfo na wona na mpa ne fon na wakoje kene she number no na boy no number e wo me hodada
maybe a chum, I also know the piano. And to the bottom of the good phone, so lay your babana. When you do, financial, the business say, and come on, only by bedino, again, come on, and only need. Mammy, I say, me, ya, boy. I say, me, power and feeling. I let me be so as a number so they be feel. And see, you now watch it. You buy so now, what's this here? What's this here? I just don't I just send you a just don't know, stone a back to me. Now, make a flow. Say, you need a jack and mocha. Say, a woman of fire, no. Say, Uncle found one city. Let's be better according to a man one city or mocha. Now, what she and a public, a brother and a public, and I do bring our buy. If you mamma dear me now, say, and a bed may only you will be here, and I'm a crump of a daddy. And to say, yes, we be upon you. I'm saying, no, no, good grandmother say, and of course, will be being better than them now. Into the money, yes, I would person who say, Cosiaba could be our better bonny piano, and Sir Ben and our de offer. Cosiaba could be an issue no copy. And so back on a Cusia and Corona, and Corona Midibonibia. A Cusia, and so I'm a friend. We soon want to use with a car rally, cotton canton, and a near for Boston. And so our car, for and one. Meba, and I would the ball or bar which is a wood donor. No one in the warm ma, and now one in the war bedria. Well, bra wound is a barber butune so and then a dapping. Mammy, and you bless the mamma dear, and you want and some could try more for control. And Kono or Poku, Kosian, Timisha, Meba. What for Cosiano, what the show, and that's a water bonnet to say the walkano. With the show. I do a tune to more. I do a tune to one on the chair me picture, my limb, or the Cosiana bomb, come for by a dance here, come for bed, and I'm in charge of bomb, Mamma Swa, now Peter come for by through Akoma. A bomb king sad, the Toto Sebella. May I ask them, me say, ya the papa Benami. Okay, member, ya Cosiano Tonquada, ya beba, but what. And maybe we catch and swassa for Bema for Frobi, Emma or Enudio Jitumu, Emma who bought Bema Crony Diama Moko Daniano. Would you Bema na a fre 1,500? Meboa. I want to correct. Now the old game, you say, no, nothing in the face, now go to full machine. So for you, Duma, maybe buy and money, no, we're Jan and Kola then, we're Jan Kolano then a pea. If you be, and I catch and say, when the Bema Nakota better end, I wanna if it be better end. When the Bema Diakota now. No way Jan Kola them, since that time on the Bema Nakota better end, that Bema can answer now, so imagine I say, if you're one of when you best see it, Mancasa, and Yawada, and or call Bema and the Bema for die. And I'm in the torso. You're the torso, and maybe you can call that out to be a fair or no, that out from the Bema near a man. No, I can't say Bema, so you may get a blah. You near my ever with the man in the dash only, I done in common way, you stay, we talk straight, or you family. No, what to say, you every room, you told me pa. I know the I know the call Berman home. And see a Honona, and I didn't mean what children. Berman is more fire service. It's a what fire service now, one by the Honor, Mamma Berman dying. See Honona, when you got to look at personal, people Berman them all by the Berman began to find. In dance or coin, no, didn't run down for the day. And a Berman to Sha, Berman dear, a bit when you see. Ono de o se oluku ma jan so oluku na se oluku sa na o se so ba we na mo no so oluku na se oba no so oluku ban na me pa chu o ba ju ani kunu ne hwan me pa chu oluku ne mo why ye no ho ade me pa chu ma ko to ne ma se be be ne ho ade ne ma ma ntuma ma ko to ne agu ni dem di se ye ama ntuma ne ko to ye ne ma no ko tuto ye fie se ni eni be na we eni be yi kwa ma ko to ntuma and money now or madam to say, I'm the bay and what they catch your man, no papa say, the bay and what them or papa say, or Benjamin to ma, I demand him, and me face and come or papa woman. I want to my Joan so try any fear saying,
when you try and then say month, when you try and say and fear and shame, in fear, come the back to Chanaquania, I say no, the back to Chanaco 4 years. I think the back to Chanaco 4 years. You know, the means any man, and Yanko Juma, say, and you not need deny. Eduabudia bebrebe se obani ni suban ema wo adan na wunyai no na wonko na wunyai se maboni dua makoto so misusu so ne be ma we ne wo ho me ko boni dua because ono so yo obi de hye na wo na wo kofa no nti so ni suban ya wo ye be ma se de wo si no wo se wunye ni paketu asa enti mapel adan na wunyai ne life ma no na wonko bobra Mami ono ni semi ni ntema efi semi ni tran ya me ni osa oba na obo ni din na ode kredo na beto so no kredo na beto so na me be so me ni oba ni temuche na oba no ne nte no wase nte no wase de wo ye ya kredo na ayi ko jan bomu na edingu so osa ba ne nya for guess daddy ni oba na dai emi ndu onu ni din no a wakrata so na bo wo de wo ba wo be che yemu ebo kredo ne ho no ni e mo no kwa ka chen se kredo na se kredo ne fa no bai oba no me be se me no ba ni jai e na nyama ya ma de e na me no ba la am no ba jai enti na wo person no oba jai ya ka che no e wo na wo ye be ma oba mi tu wo champion na no ye di wuna wo bi si adani dua ba adua no mi wo abo ba ko sese wo no wo tra ye no wa fa be ma pen waji be ma bi sika be ma bi aso pa woni mu ana ni nyina so ebiesida enti yenna ni ye ya wo di wuna nse wadane no wana ne anim so bewu we ye di wuna mami asemi ko mi wo fa no ye madan ni asemi nyina ko du mi wo fa ho ni ti ko du mi wo fa ho na ni wo fa se ni nyan ko be ma no ho na ba no so ba na twa me nti wo ka se mi wo fa se akwantu bi na wo ka se be ma no de ebua wo o ke ni bi ma wa ensam ne do so pa na hu be nya se ye behia said you will see kind but my last question now say you be no because a year no bia mo ba ye no memene da ne kwasi ada ne mo bu konta aye no me pa you be no e chan be see no be next week da be na betimi aba me pa cho next week ne die me pa cho mia me no me die mia because ye nya nwie mo ye pese ewie ne kora kora nti nye wonye ye number no next week ye enada ba ne ene na awotwe ene na awotwe ukuada edi ya ni ene na awotwe ai ene na awotwe me pese memla ye pese oba se ye best at crowd ka se wo pese wo ba anya se ba I'm so bad because some room eduabo and the one year my bebre we can think for one shot dakro who and who come be back to watching and to wait there and say I was a woba and then I watch your bra na yan trust na ye wo bi an yan solve because I'm kwana mo di agrasa no mami committee o na me pa che mi tu anu no form na me pa che me be se me bisa ne say ansana me ne de ku ene nbe na otwini ni ma me wo jankwala wo den aso kende ka ho satie pokutie asam na wo ka no majo amepacho asam na wo ka jankwala wo den ma me bi o de ma me ka no ma me ka no ene siri wono mo pokutobo asam a wo ka no ye nipa ena program ya che ye ho fomso bi wo ba yi ho ene ye ho fomso so wo ho tini ye se ye pese ye tena se ye no na afiya kan nyina because mepie makwa yie meja nkra wo dem matupunum and all that no ono wan kan ho woni wa be yie pie etini yesi wukua da ye nyina ye hia na akwaye ba akofo ni mu asem ni atumi atrase aka asem na afi ye di ato yie eduabo no ye atumi adane na obia ade ne ho mami ni pa matumi kasa ya breno ya what's the name na mi kasa 1 minute per me person kasa 1 minute per edi asem ni pa cho mi fa ni say so pa so ba kan ba ni be ja ne ba wo dem na ko na me se bra wukuya da no wo ba wukuya me ba wo ba wukuya da no ye bebisa ne sansem ni nyina na se otwa ntra wo ha say na watumi ayi ano mate enti e be hwe ani mu wukuya da me pa cho wukuya da Wednesday share so ma ye Mebacho we tam bay. Mebacho no pa betem na wo ha. Ye wo aso ayi.
askwa anti me nya na beba ho wa baby no baby baby Matema. Okay, we dey just me na I Akoma 87.9 FM mira ma me be me ni nkomo de tena se na me wi a ma ba wo so da bi wo tena se na ma dwo apagyo mu kakra na me ne mira yin ento aso na me wi a na ma ba ho na de kakra ato am so na me pese nka okua da no kra no enka be wo ha se bre bebe mu a because anu aden unia bai ohia futuo be me na me mo ha wie meje so mako na pom te se boko pa na so enyame ado yenko mako medase ewo akonya ode amame na mechia watiefo ene wahwefo nyina ama obibiara akwaba abakarenstick yen yedi nupa eye Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi herbal mixture abedwa so a ho adanse ene wonders a yenu ye dia age yesempo na yedura eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules eye do waso a eboa odasani bia boost immune system ene upedura eye immune system booster pa dia edrona ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules so whether esesen obu ho a wakona dwuma so waba no osori anopa no mpo no na dane asema ma no obi wo ho a owo weak immune system se adura obi anoma ne ho tono no ono nko anu maduro na yare a eye no no bonse entimi enko odofo wo sa wo ha we ma adura me kanfo dia ma wa ebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules ya dro we sa ya dro waso a ebo obi biale a wanya infection so your ba na wo ho na what infection ti se gonorrhea syphilis na wo wa sabi ama ensansan ebeku nkakra na o pelvic ho no uti pains pa dia oba mesrew me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana ediama wo oba bi so wo ho a white anasa odepua hana dwene sabi ewo ho a na ensuo egugu ne nkakra na pampan ewom oyo oba na wo sa wo ha we ma oba mesrew edura beboa wo edura bema wa hemfie ho achi yopo anana bowura ho a nana besa to wonkra asa babiem ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bisu wo ho a wate enam yare bi te se gonorrhea syphilis ama ojonso a na ne bema mu hyehye no ojonso so no bo so ojonso ya onum so na osa ejonso na ne jonso ne mu apai mienu wasa ne nika awie na onam no wo so ho a na insufita afiri ne bema mu eba uye bema na wo sa wo ha we ma me kanfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana ediama bema bi so wo ho a enam yare any infections ama ensansan abegu ne bema no ho bema mesrew ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ebenwo uduru ho a oso ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules utado na obehwie mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho eduru enumre so a no wahwie mixture no cap miensa na de capsules no mienu aka ho mesrew nom toatoa so manum bi nenka se ne nansa so ana obenum bi se de be ya infection bia ne enam yare bia etete wuni nyina no ebefiri ho na yedro we sa yedro waso a odofo bi wo ho a wodwale awie no bo se ne hu nyina ebo na pe na ne hu nyina ekeka no odofo mesrew pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ekira kwan oba bi so wo ho a okon fitikom onya ne mensesa na ote yaw pa pains pa na obre oba bi so wo ho a se ne mensesa ba 5 na 7 days no dakro pe na ne mensesa no etwa u pedra ebema oflow no abayi a edro na ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules yedro we sa yedro wan so a ebo odofobia osa pa etetewo odofo se osa ha wadwene osa ama sometimes ubedidi mpo a na ubisa niema be ne yede ye aduane no because uyem ebetima haw osa ma obunyina ehyehew osa ma mese eduro numra oda untiminda no wachi nkasa nyina edwan wa odofo mesrew pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ne adura ebeboa
na yɛbɛkɔ yɛaduro a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ aduro wei yɛ aduro wɔn aso a bɛrima bi a wayɛ mmerɛ bɛrima bi wɔ hɔ a sɛ duro numere mpo na ne wife anaasɛ ne partner ɛɛtɔ ne san a na mese adane no adwendwene woyɛ bɛrima na wode bɔ ani a yɛto din wɔ ameniti bɛrima na yɛtwetwe wɔ bɛrima meserew wagye nkwa ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmmoa no mmerɛ ɔwɔ low sperm count Zahara man ɛyɛ duro a ɛyɛ natural herbs ane yɛkeka enubra ane yɛde abom ane yɛde ayɛ upɛ duro a ɛbɔ boost sperm count na ɛduro naa ne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yɛleɛ ɛha n'adwene sisi yɛleɛ agyena bɔ so sisi yɛleɛ ɛntumi ma ne mbɔ adwuma wɔ mpɛm ɛmma ne partner ani ɛngye bɛrima meserew mekamfo Zahara man capsules ɛna de ama wo wampɛ Zahara man capsules a wobɛtɔ graphic ama wo yɔnko bɛrima akenkan ɛde ama wo na yɛbɛkɔ yɛaduro a yɛfrɛ no hindi herbal mixture sɛ aduro wei yɛ aduro wɔn so a sɛ woyɛ adwuma wɔ ahwiam ɛkyɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ egya ho wopɛ aduro a ɛbɛsiesie nipadua no ama nipadua no ɛyɛ fa aduro ne hindi herbal mixture obi wɔ hɔ a malaria fever ɛtete no malaria fever ma odidi anopa anaasɛ numra na nanum nyinaa to nanum nyinaa ayɛ nwonwono ɔdafo wo saa wɔ hawe ma hindi herbal mixture ɛne aduro a ɛbɛboa wo na obi wɔ so a typhoid fever pa ɛtete no typhoid ama ne nsam ne naase nipadua ne nyinaa ayɛ hyehyehye aya na impre bebree no nipa bebree timi nya adwene bi sɛ aya na obi na ato na duro because onim sɛ typhoid no moawa no timi yɛ saa nneɛma no ɔdɔfo anya aduto mɛ nkɔsɔfo bi hɔ ɛma ne nkɔgye wo sika ndi adura bɛboa wo adura bɛma typhoid moawa no nyinaa firi hɔ ahohyehye ate agu so onsam no naase a ɛdwan wo ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ ɛne hindi herbal mixture wodia ne sɛ obɛkɔ pharmacy shop obɛkɔ licensed chemical shop bi a ɛbɛn wo uduru hɔ a osi yɛ mo hindi herbal mixture utɔ aduro na obɛnom cup no miɛnsa anopa miɛnsa wia miɛnsa numere nom toatoa so na yɛlɛ bia ɛha wo bia ɛbɛboa ma ne nyinaa afiri hɔ yɛdo wei sɛ yɛdo wa so a ɛbo obi biara ɛsikyire yale ɛtete no ɔdɔfo obi wɔ hɔ a ɛsikyire yale pa ɛha na dwena ma sɛ order sɛ obenya asumdua da pa de onibi because ɔdwonso ne sɛ ɔdwonso nsukom de numpa na adane na dwendwere because ɔnum suo na ɔntimi na dwonso na ɔbɛdwonso ama adeakye ɛsikyire yale ama obi so tia na ɛte de bia moja duro ana ɔnonom because ne so tia na ɛte ekuro beto ne humpa na adane no adwendwene adane no amane ɔdɔfo wo saa wo hawe ma pe hindi herbal mixture ɛkyira kwan hindi herbal mixture ɛsa yɛ duro waso a ɛbo obi biara high blood pressure ɛtete no ɛno ne adura ɛbɛ stabilize o blood pressure no pa ama ho atɔ ɔdɔfo mede yɛ phone numbers no ɛbɛto dwa ebia na ope yenro yi bia ton anase nkomo bi wo ho ofre ya yabegye wo so 0246 34 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 35 0248 56 93 35 Otherfore, ye dra ye friend no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo obi biara boost immune system no amwonya hodene ese to infection bia se bi te se gonorrhea syphilis chlamydia genital wash ene ye dra ye friend no hindi herbal mixture ebo obi biara malaria fever typhoid fever ene esichiri yale ne high blood pressure pa etetewo ene ye dra ye friend no Zahara man capsules ebo ba ma bia wa ye mere wo mpema odi boani a ne ato ne din 1 minute ba ma ya to pete omanmu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ewo Ghana ha odafo na pebi
na oto ye duro no ma obey adanse na obefre characteristic no aboye mrane se eduro no eye eduro no ya medase mako papa menua bema so dia kwa characteristic ventures for akache mami nua bema ya kwa bema na mo ha ye no mami unua ne adwo a ipa chon mami kro papa kro pa chon oto unua no so sen ma chiriba 9 no o chiriba 9 no ye bre no aye bre de bre ti aye kakra but best mami yenu me fama wunua bayi ne opoku ne relationship no dia kakra na onim fa ho but for the past 4 years in now no jun na no fa frame say nua ne boy bi twempena na wabono ama enti ye wose me ko no na ye di ekotuye ti me kodo mtetie na ese na eno nye the first time de abono enti me ese nkana me ache boy no e ko report to police station enti the moment ya me duru ha no mo say ahawoni ni nam sian nam so case we de nya de si bisum omo so case ni because wa be report wa okwa no man yi doctor report okwa emba to mbusa no se okwa no man scan on the hospital nti no nsamba nti me call ni bufu pa minia no se wanti ase kwa mi anche boy because time o kan na na onyam e no bo so abona mo na hwe nti e kan ya na se kofi kura na se boy no hwa wo ye no atitra sem bi no fa mo kan sim bia no mo kan nsisi so se na ya wo de ahodi no na wadi ni nti akra bia na wo to ne se na wo ja ahodi no a na ye de bo ba nti se mo kan de ase nsisi so to wono kra bufu ni ma ye firi hono mo koi ti since then na nam sa ni nti no se problem ba o nti mi frɛ mo ya mane nti no kra no asori program bi but me no wi sem se mi pina mi se bi kra bi ko so mo adwum na no so na me ko adwum nti mi tra taxi no na mte se o kasa na hani die esemeni na me fa fon fra mi na keto akose ma adwa we no se o fifi no o fi na matini bo Akoma FM na me se on won se bidi akira me ba okay me sanya ba ho ebiem na ma me nkwa na ama ama so ama mommy fa me kwa kakra yo atadwe wonomo ahata amana ye kama na wonomo ayam no kama so da sani bia edini bie no ye friend Kovi organic tiger nut powder we atadwe nko a bibi fufuro bia enka ho oda sani wudi bie nuane no te se carbohydrate protein and a saturated fats ni nyina ewo mu abeboa pa ma nipadua no aye kama vitamins ahodo no so aye mu mapa eno nti wo bia wa kese amana bro so wo bia wakono nkate no atia kwa akira a wo ye ba wo ne be meshi a wonte de man so wo kwa gro mpa so na akoye nim guasie ne bomoden se wo bepa bie na wo de afra waduane ne no monye ya wo betumi de afra ensuo de de no anom ne da bia na dam enye san so aduane bia wo die bia no fa bi gum ne di ebebo pa ama ni padua no aye kama de ama wei edan so ene se wo ye ba pemfo na se wo ba tan wo makoda no fu a wo betumi adibi anase wo de bia afra waduane adi se de be ya woni akoda wo hye wo yam ni nyina dam wo benya ahoden stronkom Premium Nutrition Limited ena de aba adwa so Poku trading edum bisabi na wonsa encounter the Freddy Men's Herbal e also ebi wo hom Wisdom Amachi Supermarket e wo Tech Junction baby a taxi rank e wo no Kovi Organic Tiger Nut Powder wase moduane enye wadru enti frame 0200777277 0200777277 Alaska Star Enterprise e wo Kumasi edum wase brana kachi na baji wallpapers a colors any designs ni na ejejane na so one more cry free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. Ne bono so da fompa. Enu to bibia sa wo pe bia de asiesie wo dem no. Bomadian kwa kala bia wo pe design bia no. Wo benya bi e Alaska enchen. Afa bedsheet efe, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air posi chemicals, any waterproof chemicals nyina no. Ebi e Alaska Star Enterprise. Etufo we de motiasem de enam se wo se wo de niema ba papa ebuso. Dudu bia wo pe bia abomre mum. Ubenya bietu ewa Alaska Star Enterprise Kumasi do Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank dankesie no mu a won ebe ho pe 0554 114878 0554114878 Health Alert ehwo na obiade osayade kwa
one sanso emfa mabiem eho de organic any herbal product nkwa no makabom edi tu yade ase yade efen se ulcer ne last stop your friend health alert clinic enu nto bibia ulcer yade di wani wudi akine no fa ko na won etu ase yade bebre na won etu ase ene mfidie abefo ni ntino wodi akokora enka wo yade wo mo di mfidie be free ni padua no na babia yade no ehye no wo mo tu ase kora edi amam madina kaso apokua se ashama enitakra de ya frɛ na bisa babia wo no wo wankasa be kyerɛ wo mo nkura bata eben wo na so atimi akɔgye apɔtiem 0202 518865 0202 0242 518865 0242 518865 Bell Park no just perfect. Woman yamane de eye kama pa. Wonum ewo tirosa wasi they are soft but not weak, strong but not hard, just perfect. Toilet rolls no edam so kra. Wankasa wo shomo atim sampa eye smooth kama udi siesie ho how bia eni akire. Afen so wo mo ewo kitchen towels eye kama pa ya tede pepa ya sade anu shomo chimu ya sade apepa bia packet tissues eso ewo adwama so ya de pepa yanim epepa mfifra entity enke yanim etufo no we de mwati asemde enu to obi amfrese a na muntubi abuomire mu na monton 0551 144400 0551144400 Dr. Nimo abawie bremu se yade bia aye krankro no woni scientist ekukudam no esua de da bia da enu ndi sa yade ne emfamra wono makache na wono mto ase emfama yen yade akane no nanka obi ko ne akase wanya bie pe no de nsa guditi enam se ni wo mu a eno wate ase ene de doctor yi ba ye wo bi bia se de wo yade ne tie emfa ho ni emfidodo a adie wo so bia no wo bia enya enidaso eno nti se ba na wo ho asempa de ba bia wo bekọ a wo benya ntafo ne ahenasa eye doctor Nimo akache enam sa yade ahodo wo to ase hepatitis eye A B and C cancer cases anaso se ne yade ne sempa ne tie wo de eye halitosis eye enumka bomoden ne koni what scientific clinic and diagnostic services and crime promotion so watch ne ya wo doctor peninangasa e won crime anapanon so ne fa ekopem enwumenu nsia eno ntia hye no so en crime be hu doctor Nimo eni ni wa takira kwan e wo circle baby e fro photograma e ho no eben go filling station eni Ernest chemist edi enhwe aton so kumase ha so ye be hwe won ma kira kwan e wo Monaco junction woni adansi Rural Bank ena edi enhwe en crime for no mo kwa ya bomodin afre doctor 0244 087687 0244 087687 wopa won kwande abomodin akọ enam se enije ne dansidie ebe ya wo chefa nyinse no anya bam sabere yegu ahoboa so encha ne ebekọ awo so pad ayede konom Eve labor pad ene eto ne de akọ awo so eye kama pa wudi siesie ho a wa ye rese oba time na cha se da bia wan ya akono ye encha ono ho na eboka wo so Akutia is owner. Akutia is owner. Therefore, I am a trauma sign. And man, I'm one in your mono. Manu adia someone nanua mwanyu nyu mako na enche nyame beso mu asumdwe mu no ma mesima ka ne ye yeah, one day. Na ya the Eve labor pad. Ya the aqua was so papa. Nyami ba share asumdwem. Ya no nti nyami hwe ye wie ya panua na ya de besiesie wa bre bia no ya rese kama. Wa ba wo yusu bia infections bia ene akire. Enam say 100% organic, very soft and smooth. Wo de siesie ho ha wotrenya ebo no so da from. Eti mama no mukọ dwaso na mukọ toton ma ne ho niam de abra wo mu ayakai. Say ubaji Eve labor pad eguma hudo mienu Eve plus and I say Eve normal 0244310620 0244310620 grow fine mojedro ebe mani perdiano aye fine me say we ye ba tiantia kura bori de ma so hono ba tiantia no bori de ma kama so hono na ukomu aboma na bibia koyi e de ama mojedro ni bi wo ha he wo ba no no afuna duduru na wakoma aju hwinhwinhwim ni ade a ene fa ni nyina tugu baby na akwaji grow fan herbal tonic koko e na wo mode aye no ntemu ahode no edo so papa e be hyehyɛ wo kama mani mema wo bia etimi numbi na waye kama wo bi on ma ha emfie nsia
na wo mu ne nsa ye kan se abeka sa goro na so onya agro fine no no ye ne ne nsa bo no bibia aye kama e de ama no vitamins ahodo wo mpa eye e de manipadua no sanso e na wo a wayade a chepa na pese ho to ntam a ya no no grow fine na ne doctor fo no dodo no a wo kwa ya sabia wo mo hwew ne ye ye discharge o pe enu a wo mo hwe no bo so mo de grow fine herbal tonic na wo mo e de aka ho e be manipadua no enyi fine 0244 596 532 0244 596 532 Rocker Clinic Limited e wokumase Alaba Abuabu Station wani opani siko house no e na enim edi animhwe na wo mo de yenim wo mo dada e nam so wo mo de Pacom capsules abadwa so na no bi e mema dodo no anu no bi ne mema no wo ko hyehye mo age no anyere ho a said the omesi awo so won be fa bi adwane enam se Pacom capsules na mema dodo na ne nkokora vodi nyina memini bia won nyina ejeja wo mo na so wo ye ba na himfi ho nkoyie asekeka ne ade no ba mo din so be pa Janicure 442 achi sa wono no ma wo ma yo no bedi mu kama pa e de amount afei vein capsules enso boa wo bia abre bia na ho na mu no wuti heat so ho na mu edwa wo se hwere wo bi ha ogun su a na wote ya wo bi so ade sa wo kwane na so a kakra twe okogun su kakra twe okogun su wo agun su ntenten wadro no eye vein capsules na no ya wo mo de fofra ba eno so ye friend medfagen capsules bo mo de pa bi na wo wadwuma eden pa no ade sa na abedu na de wie pa no bi ade be che no na ho den fofra wo de ko nwuma so na ema ne mema na mo ye sportsmen no ya bo mo de so so be pa bie arthritis ya de so so eye no ya na meka for ediamam bebo ama moja nso edi afurusani e wo nipaduam medfagen capsules abedi yempa bi na emo ma nipadua enyina ne na so 0244 183230 0244 183230 afei ene abrabo no hu yesi ebisa nipa ni fie anka se mena misi so ena minim ha ena me ko ha ena me asema si ya adwuma meni obenten ya adwuma aha abrabo ni nyina wieye eni baabi a wudi utire eto eno ntime sro ye ne kakra wa pesika na wo pa asase a eho dwo de a elda domre kwabena jei wono ena be ma wansase a eho dwo papa eda yie enya asase a eda nsuo ani bia da chi bia ne nsuo be yira fa wo da bi asase kama eda yie na ebo ne da fam wei ekọ ede ama ye nuanom abogafo na mo ama no ne nom se wo pe asase a eho dwo ana se wo pe japade a eye dan e wo manga na mu a bomade fasika no besi papa no so wono abeji asase no etwa blocks ne kama edan no se de wo pe no bia wo kukuru ede asi ho wo be kuru so asa wo ya ne kama ede amaw ehun krata sem nyina ededa na kwam na mesra wo pa asase ato a papa ne da bi e wo bi eda lake pram so ekwan so abrankase ebi da ho abontem edwo so onwe edwo so dwena setrede tabo mwama se ne apromase ho nyina elda e won sase da ho a wo ton eho dwo manso sem bia eni ho eno ti bomodin frɛ afa wo pa asase eda kwa ho sa wo de filling station a eno so wonom e wo bi eda ho abrosan mienu anase to so mienu ena fe 4 bedroom house enso wo ho no papa no eton baako eda Kenya se ena foforo no so eda Abidjan kwanta afa won bo hostel a wantin samfa frɛ hom eno to probi ene na partnership bomodin so obefrɛ eba ne se japade ensase ene edan ko ade a ye frɛ elder e wo 0557 030197 0557 030197 aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no no a na waso eguso awuti ye nko na fe ya bedwafo so emremu nyame ya adomu a wukuada ye ne pokubehia se mema no wo frɛ wo mo si ye pese ye ba ai mo pese mo ba ye be mo ba na ye nyina wo ne me na ye hia de wo ho bia no na ye tumi aka but wa hyebo obeba wukuada enso se de tie bia na bedwafo e wo bi ka ekua ne mo ha wie evangelist me mo akwaba na naire transe me ma wo akwaba okay ekua ako ye chetie fo eno so yusu eda wo mo ase wo de wo ye yusu da wo mo ase ara na okay mo da so wo mo konka ye da wo mo kwa nti na me ya ma oh okay mako asem wei ma doa asem yi ene na na ya wasem yi die enyo mo bi wo ho a menti ase
menti ase ɛdeɛ nkoa na maadwo ehu na na ya ho a ye bro ye miaw oba fofuo ye usei oba fofuo ye usei ni nyina mu no woda so edi nachi that time you know to me for oba yi free wani mu no ne na koda o hyehyɛ na no kra ma mo wo de eduru nso sɛ wo beba beda na wote baabi ni nyina mu no wo se waye waduro waye waduro no every would you say this come with boda mu nyina nti eduro no nti so hey ni waduro say bi kra o ene this year waje bi and that be when sadro when na this will be na akohuna say no te said ono no communicate dey say no hey ene na wawu ti say wodu besuwa siwa mo obie wanu ma no ayu agumu kra no obebie no ya pasa anda me je ho amenti ase ma me gie bi se waye na duro ne say wo bra e de wako police station na ye busa o say be me waye wo da o si da bi onye me pe bibi waki wo bra ko ye jimi fo bra wo atwanso na eni de akoso wo say gina fa akutoli ama ne di nkosu maako ono be ama ne se nkunu nine na say get 12 kra na say 9 ya e ya sam ketua wotu bi di wo be gina wo e di nkosu abone ha e mo bia nche di sika e mo bia mfra no e mo bia ne nkasa e na oba warefo ne hwan ye busa wo say ma ko busa wo say na wakoye ne ho ade osin afa ne mato ntoma agu ho obi bi hye wa makonye a wo bra bie abra bete ne nko ha mu kakra no wo de wo be fa no welcome empra twie na that time na wo so ko fa we na omo ko ho wo no wo that time wo bo wudua ma bi nsue nyansa pa omo ho e ba be ne bo wudua ba ku no bo wudua wa mo wudua we susu a mo wudua na wo de ye den no oni obi kasa ofon so a wo ko bo ni dua wo tu bi ko yi numbers ni ko bo ni dua aden na ya wa den na ya odi aba nko na wo gie enti ababa wo we wo wu a wo wie wo so de asa be kasa wo don edi edo pa na wo de don wo edi edo edi nyina kwa wo nane yo wo si dua no ache nyina so wo nane yi wonna ne so se wo dɔ no ɛde dɔ na wo de dɔ no na wagya nkola no ho a ɛyɛ wo ya na mmom wo ba be ko ne de ɛnyɛ wo ya wagya nkola na gu da ma pie no ɛnyɛ wo ya ɛno de wo na ya wo brɛ ɛyɛ wo ya ɛne wo ba ɛgya nkola gu da oba ɛgya nkola gu da mmom ku no no na nkola no ba ku no ne de wo ba be ku na nkola no kora fa na se wo pie kɔ a ɔbɛba ne ba be hu no na we de wo bo ni dua ahodo afa nsuo ahodo na wo yikosua ba ko bia sese kura ye kakra ye betumi na ya we de ye ready sa wo se wo de wo ska wo ye person mimi wo din pa o mimi yo de fo pa enti adua na wo tam nkosua ba ko anu abo nsuo bi din no ni nyina wo nim se de si da ne dua tie wo de wo chini pa mimi ni se wo chini enti wo nim dua bo ni nyina wo na ne ba akokora na ni nyina no ye ready wo ko da ni nyina afiri ho afa na wo frɛfrɛ no enti dua no de da ne firi ho obi aka wo so ni obi ani twaka enti de adro ne de edu bulu mu ye kodane o ba ye ready ye beda no so afiri ho meda say Pastor Julius ma nchia Ghana fo nyina ana ye nuanu me wa ama no ne I think the source Wednesday obeba na ni abre so obeba de bia metu nkrofo fo ya fro na ofase ya na aboa ye ma but na ya metunufo ebeboa no bebre efise abrabode ye sabi nyansa ni ba akofo trim akwakofa obidi hye me on say sa wo se de wo si bo na bra na wotu se woni ni suade hunu bia wa abrabo a wo boni o fre no wo ka se o ye adwuma nkola hye na ase ne ade ba sa wo ye adwuma nkola hye wase ne ade a na wo anisuade hu wa abrabo na wo boni mu a yere na office on abe wa na yenza nkofa fofo nka ho na sabio nipa dodo se na wo Ghana ha wo yere no mienu ni miensa mre ma wo so mehwe wo mo so ba ni ntime ngo se me na me bua no na onyense nyina na so ba ni ntime ngo na office wo be ka kopere oba obawu a ye gya no ni akwa kopere oba obawu ma mo mfa sa ase sa ye na nanom nyansa na ye de bobra no mo bra na mo ano because so office gay no ho mfum so yen ka so ye angel
na mu so fi say baby on because only about what about the fan or kai say ye ho ade a wo say ne wo be ye ono no ho ade no wo be kwa ye we ho ade ansa no na ba be say kai na de adi na chese wo pe no fi say de ono to all that ansa no pa ho ade ya ko ka kire o eni wo ne ba be ka chese na na akoye me ho ade no ka chese ne nkamde me kwa ye ba ko ho ade ansa no wo be say kai wa ni na kwa say eja obi ka wo si ho so why na do so onya do wo si ho na sa treatment mabo me di kosua brobo eno na ye aya ba egura ana wo kwa so ne so ne ya kire o de abra ba ye ana eno no sua na hen na ne ya mo woni na wo na bo bra na ba ye mo woni ana ho na bo bra na ba ye o ti ya se oba ko boka na odeka se wa na otua enti konfonfo ye bi kwaduma nkonko ye se nkonko ye konfo ye bi aduma on na metu moto yi woto sika se me fa mo bra wona wo ko ye waduma no wanye ni yi na wa bra na de oba na woni ne tie no but on de on kan wo mo na mo ko konfo ye bi aduma enti mo na aya me so no mra ne entrance ne mo wa se de do ni nsem na no entaso mu kura abi emani mienu na me ka kiro mu se so mu nimu wo mu hwe na ene ebesi mu so anke be hye muma omu mienu nim se jimi na hye o matade o na ofole efro mu ntumo ntimi hu nipa wei o threaten mu life mu mienu mu life na minima de kura mu de tene ho minima de kura mai mienu mu da so te sa ba mai ho aha but sesia ni suti abamu no mesra mu mienu nyina mo ntwemo obakwa akosha akonfo because abrante wonye na bi so obabobra na onima ba wo da chi na me ye madwuma ena me wankwala ahye mase master mu awon kwala ahye mase na ujimi za ndi dia na obe kire nkwala no mesra wo bema unyini ba obobra abrabo a wo de be hwe yire ahwe ma ahwe maami ana wo papa da achi ena ade to chacha no odi adan duabo no uwo ben no obi this year na nyo obi ani oboru bia ma ne eye o wini ba bi obi free ba so nwo enti mesre next time so na emfutu amde mu etwato obetire obi akikire na penana do ba akikire no pekana yapon baba ono mama mebiri pebi kikire wo mu so wo sika wo djuma kwa America ne pe ayi mu okay ma do mama o baba bi na sia no wo ko pebi sa akikire so nwo na popra say the end fa choko so de na process and first class ye tufu abu ya bright afi na bobra shenu so obeba ukua da ntia be twa eno ti ne ntimi nka na kase because nsama nka ne nka me be keka kire no but mama me hu ne say em say drew time e wo honom kra dada relationship marriage ehia mpaibo pa because you might not know ni pakra one ne kwa kwetena hwe me aware we no na we mpa ya aware mpra twefo we de bema obodua 1 2 bema obobonua den kra hali so be hu bema obobo sa nua no enti say juice this stage no wan hu say enyeye because ujini dia untimi enye 1 2 bia na duabo na oba ujina ho ne de ye brodu ti hwehwe dem mama anim say say bema na frɛ na kontai mi pie ya mebe ya wa frɛ ne pa na cho say omuma yenya asem ne mrafie na am say ka je yenya asem bia mrafie wa hyebo say wukwada nyambo beba ye twɛn no brana be pass and papa bi ka kire na jai say mama na bad time do betime bad time timi nya ne mampa cha wo no onya be ma time oja no ho na untimi hwe nkra no me pa cha ukobo ka last spy no no so no ote ye no be say wo ma ne kwan ma ne be ma ni nkomode a ono so mpene ma so ne oba ankodi nkomo mama ye tit for tat eno anu pa cha happy birthday enkoma mavis mensa bo from pabna papa na yenya ni believe nyame insurance okay me pa cho be me na beje adwa ema me ye ko faith homeopathy na fe yakoje apomodin mu ama papa me ra me mo hanwie ejo so ba pa apomoti sen adom ni ahwe yi ye the crystal say fa me kwan o ho e fe sa aba ko fi okay e twa me 2 months okay fa ye remwe sabe be cha oni achieti for ni ma ya benyame asise ne nso bi achen apomdi mu yen ti du bi si ya na o fe obi a o tie bia o de be na o tie ni a yenso ye be kan fi say eno so na be bo mo nya ahode na say already upon so baby now no na ni ho a wa wetimi nantin kakra nka kwa Akoma FM 87.9 ya na ye ka apumdi ho asemu a
Ghana ha no mpempi ye tade apom de dia go fi se ta ka se me de me ntangare yade o wi enam framam ebi fansuo bi fa aduanim yiri padua no how bebebe ni wo batanam se ya na ye tagu ye ni gusunti no akwa ese yade ni ba na ne ko an ye din nipa bia ni kwa se otno ma yade ni ekese ansa na ohwe yade kira kwan ye ho no eye faith homeopathic clinic no ye fa kwampaso sa yade kwan ko ma ne ko yade bi ebebo ni padua bia ye ho kwanya wo se bi ye fu ni padua mo na ofise ye di mfidi ano di mfidi teki ni padua bebi ya de se padua bia no fidi no ebi hu na ka cho ye teki 36 organs ama unti e free screening be da fidi no so kwa ye nto ye bo ase nhwe ni padua no bebi o hawo mpo se o hawo bi bebo ni padua be 6 months ahead ye bi hu ni aka cho ti ni padua no a ya eye wo ya oti ya wo ni padua woni su tabi wo nante kakra bia no aba wo ye adwuma kakra bi no abe o 9 tayo tititi on ta antayo tititi wuti musa won se wo de so ade mu kwa na ewo so me so bra na beji ni pa ebebo me the number ni tudwa bia na wo take number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na 0275 96 94 14 0275 96 94 14 bia na ohal na ewo so no na odiere ba ya che en kasa no na bekun kasa bia nya 10 years obi o se me wo me ba pani le bae obi se na me wo kwa na me de ba na me dia wo ma be nya 17 years ni nyina ye hwe en kasa ya de na che ye behwa mo ye tu ase ama ya de na ko wabra emebim bia na de stroke na kan wato wache wanu wache ya ko sa na wo sefo wona no ba ko twena se aka wadwene de tie bia ba bia du bia mo fan mre ye wo mfidi o wa ye de be ni wodwuma ama ya ma ni nu eye na aboa no ne ntini no ba bia mu osisi a emoja ni ntimi ye fusane enu nti ama sabe no oye ni bibie ye no ye onu ho ye de be ma no bibia na so de ye sciatica to ase ne twon wona no ntimi antene okonoma nkoa ni nyina ne se nko emobi wo pane brane massage o ne mfa nko detoxification machine so ye ntwi fibie mfu ni peduam na afi ye wo na etimiti wo nanim na esore nante mesel se bia na so de ye ani ye ho nko na ye sa ani ho hawa yen five dry di udi begu so emam ye hono ba wo so ani so ni ye twa enu a enu ni peduan befa na okota fra nyame adum nti se de woni ti bia se etena eti so woni no taposa woni no nsu kra ni nsu abeta so obu a neni no de bia ye ko ade be na ohu obu nso ade wo akira ohu obi nso ho a ono no neni no da ye ne hini me so bra me mfa du bia nsu biem ye hono ye mo odu abegu so ne mu nyame adum nti adansi yakoso ano de ye na West Africa he nyina ye nya best alternative ya obi o ye kasa nipa ensa ni mane nko na wabre enche e ko ko medie mu a e fit we particularly misraw e bia na wo ankasa no wo ni padua no hu yade no se bra fu se ye tiri mu adi to no ye hu ye yade ni ehia do bia ne ato no etwam emfidi aba enu aba fit homeopathically ye honko na oba on kan yade efidi be kan yade a chew na efidi no acheke umuja acheke unsuo ahoden na ejina so de atwa enuru ebebo ni padua no wonu de ma wa obi antimi mfa bi mpo samu ye ntafo a enam se efidi ama system meeting obi no bitimi afa bi ekoni padua no mu a ekohunu yade no a ye woni padua mu na atu ase ne tu ase nso a ebebiem mesre sa wo yoba wo ho ayete watena wade ase ache awo ma odi ebra ye wa wo mpane bi o ba ni be ma ni nyina mra ko be na bi o ni se be ma mo odi otumi ye adwuma e ma oba nan kasa wo se wo ye adwuma enti oni se enam se ko so enti otumi wo ye sa lete oba ye wo nu ho de mo wa nkomo na no mra ye be mo nu e be bo na mo nkono mo na anu aye de na timi nyin se oba bi ana ni be ma ni hyemu ana ni nyina be ma nu so nyina be sene ko ye wo nu ho ye de be mo timi sraw bra na be ta fidie nso number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 mesro dem di twato no eye bema bema bia ya obema mu omre makasa bema obema mu cha sese ye bra no yi pedia no so ye because eno na die ni gi a ya makasa wan kasa no uni bi wa brabom no wako central market na wako dwom ya Antoni ma wan kasa usika samye obema nso asa ye bra na se sabrabo no ekwa biye meso oba enkan ya de ye hono ya na ye kasa obi ho se o mi bema so a ne kan ferry ye hono nyo na abeka kire wo de beda fidie nso
efidie be yu ni pedi akwa ni nyina be screen so wo ti wo be baby baby e ye wo ye bia baby o ha bi ho bia efidie betre wa wo be hu bi ye wi e be penti ama enye wo na be kan ya de atenti be ma me so be ma na nsansa gugu ho ya afo aka ketu abi down so ni kem uti ho no bra ye wo aduro ho be ma odwon so a uti ya wo uti bra so na dwon so na ba be me go odwon so ya ni nzuta bi de achi ba ni nyina ye ohawa oba e bi tu ase infection ahodo bia bra oba na yekese ye wo machine wo ha e be steam oba na na kama waka so zampa wa ye oba sima me so me the number ni say to na reverend na bam 0244 58 38 59 0244 58 38 59. It is said na Kofi Ekano na adie ba kwa se ekoso abewra hopa ba kos unim se me man be bre adane kremofo by force eno kwasem because jarabia nko ano mo sha say no the robert to be memo don so boto sign ho o de sha jeans enye yi o de sha trouser enye yi na areho sampe wo mi se sa nyoma we no emre bi atwam no bo so obi enya bia na on nam 90 years on nam 86 years but enem rantie 30 36 no ye the robert to be memo ye no an se na amene ni nyina ne se say infections ahodo a eye mema ferrienti omuntimi nya akukuduro ema hospital no no one nam corner no to nom ye kate corner sa bon se yarea na kanu aduro we betimi asa na yare no na afi akoye bibi kakraka yesro we bema wo se o prostate no eye enlarged. It has been researched. If we are saying Mansanka Bomu Kweshia Pomo, so they have to do say, every black person be after 40 years, you grow with your prostate. Unya na prostate in so air kesi. And don't say a mu beer kesi kudum pempenso be na ko kan urinary tract system no. Na fe o Jones osem no, I shall say Jones a kanena ka wa you be ma na the pressure e batetete no. You say one so be me mukura na Jones on you go wa na ase. Yes sir. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Oye na nana sa se me bia to amesro. I'll show you obedient so good church also. Yes, so Fabra Faith, yes, share na nanom kama. Ma me penny beer would differ from 40, 50, and 60 and above. No research. I mean, who say no den chemical drugs and your mammo because our time no system organs na ye wiki dada. Usako for chemical drugs are no share na can with him. Ma me phone be brave or the pressure drew so amana sakunya stomach ulcer because I do not know den one known for more than 2 years or that diabetes a draw so no den one known for more than 2 years. A sack of stomach ulcer ediaba. Nina no a Faith Homeopathic Clinic. What the bar ye be share or system no so share de ko fasa ya really the bar no. Adie boa of faith no ye hwehwe mu adie pote de bae afidie ne so powerful etimi scan hu de ko fa ya we ne bae na atre adie pote a wo ye ya de ya we ne bae nti e basa na ye check o moja no ho de na ye twa adurama so simple na bibia aye kama esro baby bia wo bia ye se fa number ne bra faith ye wo ahene makokobin 18 mu ho no ma ba bia wo bia fak number no se sia ne frɛ 0244 0244 58 58 38 38 59 0244 58 58 38 38 59 and now say Tigo line 0275 96 94 14 that's right. Okay. Enutino be bia wo bia bra ukoko na infant na ho da bia so ya utena se anu aka na ba kwato so nipa hu ni se life na ope but wa na onim se enye life na ope na emom koko a se bia be good to no wan chia ho a utena entena ye so fabra stomach ulcer fabra de how bia se ya moya we so ha na enche se faith ensa ensam ne doso ti de hia ne so be fa number no mo but bibia wo bia no ufa number na ye be kire branch a e ben so water crade so wo kofo edua so won kran so wo bogo so be bia wo bia me the number na tudwa biom ne asori akọ enu ti fa number no fama wo nua bi fama wo ma me bi fama wo papa buti abrochire wo ma me yare ebre wo so ya no tontade na wo de brand enye no hwe me en fa ne mra Faith Homeopathic Clinic. Father's Day screening you in chaso ye da so a ye koso enuanom kramofo mo sala no free screening na ye mam no guso ye nyai nti obia me chef die nim na ye check na ye ntimi emwa number ne biom 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and also Tigo line 0275 96 94 14 kuma se ahinema kokobin 18 mu ho no ma bra
na yɛntumi ɛmoa wo. Okay. Yeah. Okay. Okay. Hadwen pa we dia kwa na we dia kwa bonsa honsa be hadwen obi amra faith homeopathy. Okay, inshallah papa. Aya kuma 87.9 FM yene faith homeopathy clinic and ekwedi nkomofa yampo moden ho ensem no ama Mommy, yari metro chips, the pan, Korani penifo, nyina fili, energy, protein, carbohydrate, and a fiber, a wom, nipediano, here, etia, bomodia, tobigu fia, bosumia, swing the groceries in the yakai, so beto metro chips at the account, Korani ko school, and I be aka, womo, a snack in the home, and I said, Yama di job, Mokwana, so the biaka home flavors, no, a gumaho dona, nina so ed, sweet corn, chicken, peanut butter, and a cheese, a biano, a 2 Ghana cities, 0244 433388 0244433388 3p garlic mixture that's ani bia wo hia bi na timi aboa ama wo ntini no bie na moja no ade afurusane yie e wo nipaduam na se wakoma age hwihwihwim adwuma bi akane no na ade ho hare ye na adwuma ketwa bi no wakoma age hwihwihwim bomoden so ba no 3p garlic mixture pressure ni nyina ebete so wo sugar level ni nyina ehwan so stroke ya ade na ebo nka ya na se edodofo na gu ho a edro no aye 3p garlic mixture wanu ma hye so de no aye glass na chese ne edro no wamde agumo ehwefom a epai etia no ahye ho anasa wa hye ne so sa ade amaye na wamde garlic ato edro no adaka no hu ya be usampa edro no aye ka ho asem no anie 0248928824 0248928824 Ba Heba Center. Oh my God, mudi baby a. One magia to magia basobodie se eba no nkase eni nompe mu yade eni na yade sa wa mutimi etwato nompe e moda sani bia eja ne naso eye Ba Heba Center. Wonya kwanhia na no efuro no wankasa uti ya ewo nipaduam wode an kase ato afre ho eni bolo bofo na mo prepre gudam nyina mo fa mo ani nkyeremu ewo Ba Heba Center enkase eni nompe mu yade nyina won beto ase edi amawo na sanso ena yade awodo eka ho bi se yestro gonorrhea adamo ena fe efom yade nyina wo mo wadu papa wo mo editu ase Kumase atonso agogo baby agogo hospital no ewo na kirewa ena banso edi ne dwuma ye frɛ 0244083482 0244083482 0244083482 frepe Ba Heba Center banka se banompe won mankasa ebeje osom Tom Brown foforo bi wo dwa so oda sani bia hia bi wo fie nam se wabusua ne ebedi ama wani age ho kwada ne panifo nyina di kamfo ya friend home sweet cereal legume mix wo mo di wheat soya beans ene mo ena wo mo ayam ne kama Tom Brown no ede ehwam kakra bi na toa bebre wo bi a cholesterol wo ni paduam wo di Tom Brown na wo meye no na esate cholesterol no so kura ede ama eno ti abomode na pe bi etom 0246697358 0246697358 Daiwood Herbal Hospital enu papa ya wamudia ban adisia jiatum wanumna ni ayasahwi edro no Daiwood 360 capsules any Daiwood ointment sasabro any joint pains ni nyina enu emienu any ede kabomo etu ase wo ba memene topa ye no na the ointment na srasra ba bia wote ya no entempa no a eya oni nyina ase etu ama nipadua ade no ho malaria any de wontimi ni de wadro eye Daiwood Herbal Mixture 0244886437 0244886437 nana ye bi wa aguna samai enonti spiritual problems ni nyina ye de bekom nana na hwe aswa no e de amai mese wazi so na wo bobra wo bi ahia honhom bambo ye bo ho ban fa ho jija enam se wan hwe ne sabra bo no he wo de won kwa betwa so wo be so ni mfifira gu wo be biri umoje ni na so abra bo no mpem enkon kan enonti nana ye bi se bra e bra bi a wo bo sabra kwantu ho asem da wani so papa wa kwa embassy ya bounce nana ye bi se bra na kwantu se ni nyina won hwehwem kama emfa emaw de ya body dua no me de na bra bo so wo bia e na ni kiremu e wa aguna saman 0243134535 0243134535
35. Papa ma yami ensha papa yentwa ye homra na fe yenkwa ahoma no so. Ya fere na na ya poku nkrofo fe ni jagu na pacha. Enti ode to meni se jagu ne se wo peme. Ena me ka se me de afa meni sunti no. Me kwa nkana ni ma adwene se me ye adwuma behwe me ba be kwa akola no me brede ho ansa na me wo me ma me mo na hwe me. Enti mi nsa me bio meto so no si o da bi. One ni na ye adwuma. Enti wande obehwe me obebo amani ahwe akora no ampa nso ka meti ase ene ne bet 9 ti me time sakra ne se me kwa akra akoye adwuma ti time ohia me no no afre me na maba enti me ba woni me di me kwa woni me di nkoma me wuso woni oba bi wo hoda enti na yi mu no sa afre me se me nsamla enti me ba kwa bio no na me hu se ma fa yefunu ela mfrɛ ne fon so ka jense ni so no so ye de nyame ase so wa fa ye funu dia na me so me ba ye ba akopenti ped that time mo de be ba nese yenka ho asem ti ampa so sende me rolo fe ena me de ba ye ti me de ba ye no ni 3 days ena ko ye na adwen se off sende me ma me rolo fe na nka wa ba ne aka ho asem so na ababa we bi bae 87.9 kuma nana yawo na msi debi ena wasi wuni nana yawo na msi debi sa chance na din jagu ni no bochre me ena msi obisa nse wuni jagu na msi me paacho ai eto aka se me ka se paacho ai no ena wasi me die no na msi sister paacho ade ena wasi me se bo die no ena msi de kan wa asema wo de bae enti kwansi ena me ka che Nsem ate na sister na koi to okwa no mfre be ma me fo so mi sa se ni sister tie bi aba me ho wo so wo yere no ono wo na tie enti wo de no me ka ya no ka te ko ena ofre sister ofre sister no ne koye na ga ne be nwumre me ko authority me ba na ese yes wa bebo me dua to no mko sister na msia sister wo de asema betu manim nti di enti na ma fre ni pa me kwa me fre no ma nka na bufuo se oba ebu afu me bisa ne se wo de no enti se wo me na akokko na wa bebo wa etimi abebo me dua de na sister me ne nyam ana mka asa asem kire papa no sister no enti efiri wo no na akoye ntokwa bebe no ga nso me ne nyam de a ene ye be hwe pa eno ka asa asem chi nti efiri wo akwa no na be ma no enti na nu na me 87 menyimu na enya 9 months no ane me ye bibi kurada bebe ni bibi no ane me mehia enam da nti nyina me ka na wafa no ne blam so de nya abotre enti no na wase bia se be ga na ka fa na onya bia nka ade bogugu so mu a me pra try yankwe enti me wo ha no wase yeso woni ge ne nyam tokwa na sa ada no so doctor asem se me mla hospital ene yeso wakobo ge no ama na e police asem enti me fa ha se yeso mi kuna fa ha se wo yeso wo kwatwa case no no asugu so awutie no yankwa ahoma ne so na ye ne yetie fon so enkwedi nkomo kakra emfa adwoa ena afa epoku issue no ehon na me ano I can't think fa me dwene ho menti ase wususu se adwoa ye na kwose ba bia na so no susu banye wa kwose aba ma ne su banye ena omumi enu di aboso 0322498035 0322498036 within the baby afefre mommy is the best mommy the whole world and that's 300 Ghana cedis and I was man no nyame the Bible can say thank you very much. If you na mamentia prophet wine, mamentia ma ukiya former president. Na mommy, mami coming some so ni abe no. Na ka ni abe ukra dey. Thank you dey any program. Ade also ni atenka. Nka ukra ka wo ha oni say. Na men coming ni abe man so. Mommy, awade bia abe man ni nkuru no. Ebe ye dey say awade ni bekina. Mani problem na yemi if you have to come there who says sabi obi ne no yere ba mi nim so ba no susu ba te sa de a e bia wo gugu ene mani kina so ye sa de no na sabi wo ba o to
Yeah, you come to the because you have room answer. And something to see a man for course, a man for what they are saying. Oh, when you know about you, if you can't remember what you say now, just a cat or the one, and then 1 hour. It's money next to them, meaning talk about already. But what you woman is 800 years to Pranoa, to Kuma, our dear. Because of them, we put your power, Kosama, and Konon as you, or Bani Blake. No credit for if you know the fear of dollar or young because you both get to say the who are the same thing. If you are saying the animal, they quite the animal, yeah, and now maybe I want that influence. I've been also the one year. They may serious if you are power wagon, money, money, money. May I say, and on we didn't baby a favorite. Bring your back with your baby. Of a quite a papa. Bring your back, my son was Santiman, cookie, I say, no tanko. Ɛno ne maame nkyia pa nyakopon hyira pa ne de waye ho example bo fe kwano always maame nkyia ne pa na me nkyia Akoma FM senior college ne hina me nua ba me de me hu ni se ye nua ba na kasa me nim suban ana se problem bi o mu a se bi se wo sati awade boni wi afie oba wo se woni be ma ya hu bibia eso wote ho be ma wanya hwe ma eso wote ho na wo bisa ne question bi na me de pa se it's a with you, no, what the Bema won't feel Bema 1 year. Not that it's our dear, now with the DA. What's here, I mean, him the Apostle. It is in your body, 7 class, our dear you, and I'm a show class, and that's what our dear you also not a show car. We were born a couple of whatever, 7 what the body ready, and also Tana Bema is yesterday. Yes, and no more tuning abroad with you. Mini said you wait a minute about class number, the film you know, and I say film yet. I don't get out with you. Now, no bad, I mean, you've been feeling so one. I've been out of one day. Now, in the trans, you are free and film you now what's your day. It's in the about so bit here, and you're better for the offer no one in our dear, you did what's last year. Now, I'm tuning abroad with you. It has been about baby. I mean, and so for quarter 0322498035. 0322498036. We didn't baby a favorite. Hello, mommy. Yes, Mira. Mommy, Idiane, Anusita, Abrantia, Abtusi, Ebony side. Where I say, Mammy, Kaka American said, you are man. So that's not the man. Now, what you know, you're wondering. Let's get a baby. I won't want to do any and I want your one the other 15 change. Yes, a baby me one man, yet you are trying to change the years above your 1 year. Now that's 15 change. A moment to a hopeful, no man to a hopeful. Mammy, that's it. Yami and shower papa 0322498035. 0322498036. 0322498037. Didn't baby a favorite. Marcus, good afternoon. My mom will make my power mobile. Kakra Meka and say, because them and there, you go be always busy. Let's say, walk of a mammy, who say, or young con up of a grandma, into a bony dear. Too busy. What's up about the main corner so key. Your mom get no, and maybe Diana and Frances, I do an answer in some. Jimmy, you do the door to change. That be a say and Frances in some year dream. Because them on your one dear, and so 21 upon Miss Sedamo. No, my name also. They say I'm an aqua bit a dear. The Bama or Kowal and on let in here and oh, Fatchame network, you know, and higher papa. With your phone calls, no, into Kafra. Aha, and yet, did you make in our ABC meeting at the Marcos program? No, Akoma Nsem Akoma 87.9 FM. We shall be a Onia TV, Rabbi One TV, or Sacrum TV, Facebook, Akoma 87.9, YouTube, Akoma 879, Osha, na Wakoswasa, Obeshe, and the Amaya Sabrade, and we shall penny Samia Champon, and then a good team walk on phone, Ebeji, Jana, Fe, what the Akoma sports, and the Atuamo. So we didn't baby a free. I feel like I'm a feel too much. Yanko. Yeah, Marcus. My part of the month, Ghana money now.
ọba nna m pese me say ọba ni me say e ma me how nti ukwa de ọba ni de me nje say ọba ni e ma ni de ya chichi ọba ni ana ọba ni bi te fo ni so me say ade mo ba ni e ma ni ye ọba ni de ni ana muslim say e ma ni mbra be ye no wa de ni ma na mu ni kan say ya bi abusiafo ni abusiafo ni mo kwa sami anya saade a ọba ni ko be mo ko ye ọba ni wa de nri ya de a ya de be mo de ye ọba ni enya asokutua ibawasi Yame Esha Papa Yensu Yadamase Hani Adimu Asia Busuapa ni Samia Champion Shores Pepe Leto ni timu ni na aye krado ya breno aso nti entumi afa okọ na emane ha